instruments like the security forces or the judiciary, etc., arises out of the following norms. National obligation and SUO compliances. The civilized international community expects India to act differently from USA and other rock states of the world. India has been named leader for 130 countries, unlike the USA. International humanitarian law became therefore relevant in the context of the governmental recognition of the outfit as political organization committed to a political cause and an armed conflict. Thank you. Thagachari ngasigi discourse asigi program asigi marak thatna koigi oja resource person oina election binaba Dr. Yunam Premananda Haishodi, Associate Professor, Department of Law, Manipur University Pusu, Fambak Dr. Lenkar Peknaba, Nolona Nixinjari. Thagachari Ojana Ojana Fambam Langdaling Sin Bikraba Matungda Kohorgi, Isan Singna, Chamlaba, Lengan Fiama, Kodon Taminaba, Nolona Nixinjari. Thagachari Oja, Chamlaba Kodol Sibo Harao, Lokshin Bibiki the Makta. Ngasigi Toromasigi Makasatrakpo oina Ngasigi Toromasigi Moderator oina Lengshin Birba, Senior Advocate Kademani, former Acting Chairperson, Manipur State Human Rights Commission, Oza Sida Ngasigi Toromasigi Makasatrakpa Thorom Singh, Ikai Kumnapaka Loinana Sinajari Ozada. Good morning, everybody. Aduga loinana dais taling chiliba musige asigumba one-day discourse on internationally guaranteed rights of the peoples. Haidana kanana ba nomigi oiba mipam masigi functional president regional Pulindra Konsam Chairman Kohar Manipur aduga loinana resource person ahum Dr. Yumnam Premananda, Head of Department, Associate Professor, Department of Law, Manipur University, Dr. Sapam Dilip Kumar, Assistant Professor, Department of Law, MU, Dr. Dhanabi Laisram, Social Scientist. Aduga loinana mang dalangchin biriba delegate sing imai bel sing ichal sing marumapang ichili now tabiriba punamakpu aina noloksari asigi sigumba kanosi discourse haudrige da haitare chaurak bakara mayamda aina khanjaba aige ju tongana bafum khara hana thammu haibanina oren loisilakpagi duna amu waraga chu chaurakpa thammu haibanina fum khara thamjage karigeno sigumba discourse ma togdor si manam karigeno number 1 chukana nena bachangba one-day discourse on internationally guaranteed rights of the people sikarige hairulimno guaranteed internationally guaranteed rights of the people malayam gi yanaraba guaranteed tauraba hak miyam gi hak singi matang
ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯄꯁꯐꯥꯗ ꯂꯥꯛꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ what is the context ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ organizing committee-ꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯕꯨꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯣꯜꯂꯨꯔꯤꯕꯅꯣ ꯁꯤ ꯑꯔꯊ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯄꯨꯜꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯊꯥ 17 ꯊꯥ 10 ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯅ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯣꯝꯁꯨꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯂꯤꯅ ꯌꯥꯔꯕ ꯒꯥꯔꯟꯇꯤ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯍꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ internationally guaranteed rights ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯈ꯭ꯔꯦ United Nations Organization ꯂꯤꯡꯉꯛꯄꯁꯤ human right ꯀꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥꯕꯨ ꯅꯝꯊꯕꯤꯕ Second World War ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ 94 50 ꯑꯁꯤꯅ October 23 1945 ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ United Nations Organization ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯡꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯤꯡꯇꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯣꯏꯅ British ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ UNꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡꯗ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯕ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯦ United Nationsꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯥꯠꯅꯅꯕ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 139 200 ꯁꯨꯔꯝꯃꯅꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ United Nations ꯂꯤꯡꯈꯤꯕꯅꯤ aduna discourse karigidamukta why this discourse, what is the necessity of this discourse, reason behind this discourse. As ipuna magse hojiki context da kali henna larger aspect yengnana bagidamukta thambaneba aduga in the context of Manipur aina khanjabaniko ay observation and in the context of Manipur asila kanda internationally guaranteed honorable law mayamdo Indiana chatlibra Indiana Manipur da apasapha gumba ma tawdana illegal oiba mayam anti human rights oiba mayam ma tawri bise internationally guaranteed oiba right to manung da chatlibra chandabra haibana changba mayam chi nainana baduna ba the right to self determination right to self-determination naina tawbasida ngangbati khala lugadorimni uza pramandana mani chamchamna logi oina leijabanina adudagi khara haidokpa civil society ga loina rakpa ikoina di right to self-determination cha common article 1 duda India gi di yau thoidokpa observation ama lei haibo oragachu ikogi karige yaroidage haibisa 1994 gi kohar gi seminar do aduna chingmada su naina garimna ngai pathokpada yaugrido adu hojiki context da akoi self determination chi kalmaina ohengadage haibisida sum yari eba akoi Manipur se sovereign state amo ojege aduga akoi maning tamba laipa amo oige haibisi phongna lawba yaba wa amo oire eba because लाल होबन नत्रगति भारतीय न्याय संहिता दा सेक्शन नंबर यावरी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दा सिग्नरा बा punishable oil provided that kuju khulai pairaga lan hoba mak natragadi haibadi
खुजु खुलाई लान खुजु खुलाई पायरगा इंडिया की इंटेग्रिटी एंड यूनिटी सिंगनरबदी मधु पनिशेबल नेबा अदु खुजु खुलाई याउद्रबदी याबगुंबा मथम्मेबा अइना हनबा अर्थनी करिगे नोइबु लालदु होमाना अखोई के मरुप लालदु होमा मिजोराम की चीफ मिनिस्टर ने अमेरिका दा हायरे करे हायरे इंडिया की सरुक खरा बांग्लादेश म्यांमार अहुम से पुल्लगा कुकी की जोगी ओइबा मनिंग तमलै पाक अमा सागतकनी सागतना बाय कोई सेम सारी हायबा इंडिया गवर्नमेंट ना फाब दिलारदना नंग अदु हारिब चुम्ब्रा एक्सप्लेनेशन तौदेबा अदु वरगदी खैदे मनीना अखोई मणिपुर से निंग तमलै पा अमा ओइबगे अदुगा sovereign state ama koi oiningi hain ai opinion am phongdokpada is it illegal bharatiya nyay sanghita na oide hayaba nang kholai paraga lal hordi yaroi kholai paraga manipur bharati ke tokhaina tani na lal hordi yaroi aduga manipur je bharati ke tokhaina taraga sovereign laipa am oine di yaroi but as a responsible citizen law abiding citizen am oina Supreme Court na yaba state की sovereignty ले जाई list to the याहुरी बदो state की sovereignty नि हाय दना SR बोमाई अमसुंग मागे मथक की केस माय अममता state की sovereignty ले जाई हाय अदुना अदुगुम state की sovereignty ले जाई हाय दो मणिपुर की popular government political government असिना अदुगी sovereignty दु तौबंगम्ब्रा state sovereignty दु चलाइब्रा list टू गिदो अदु चलाइदबगिनाबा लो खंगदबा लो चत्तबा अदुने human right चलरोय लो चत्रबदी human right ngaroy human right ngaत्रदी प्रजामैम anarchy ओरनी क्या होस ओरनी अदुना अखोई के human right अखोई के right चा मणिपुर अपुरमगी ओइना मांगदना लाया मैम खन्ना करे हंजिलु खान तेरा अरीब रेकॉर्ड खोंबा अरीब रेकॉर्ड खोंगन गदे की तौरिमनी अइबो चै लिसिंग अन्नी की निंग तंबगी वारी लेगरे अदो अन्नी खुक्तर नते को अदि ममांग से कना कना गो मन ये चै मा लिसिंग मांगा तला लेगरे मियोइब खुनाइ से मैतै ने हाल हाली हाइदना नौदलन खोंबा हन्ना पीबा लाइक अमदा चाइना की प्रोफेसर अमना पृथ्वी दे मियोइब जाति यहाँ हान ताबसे मिते न हाली हायबको मफम मणिपुर दो बे अतोपदो ओबिए अदुगर बोदि अदुगुम्बा मया मम हान ताराबा कम्युनिटी अमा ओइरबा से मसिगी खैजितंग सिविलाइज स्टेट अमदा लाकपसे स्टेट समदा लाकपसे 33 AD नोंदा लेरन पाखंबा माना पानबा कांदा अदुदगी नाबा अखोन चै लिसिंग अनि की पोवारी लेबे हाइबदो पोवारी लेबदनि को लिसिंग अनि हारिबसे अदु ममांगदा पोवारी लेफातबा हा कांगबा दु तोबन कांग सानाबा होदोंबा दु दा मयाम अम लेखरे अदु चै लिसिंग अनि की मपुंग ओइना निंग तंबा मियोइ बोइना चलबा निंग तमबा ओइरबा अखोइ से असे मरक मरकता अखोइ निंग तंबा मांगोइ Professor Sana Jawana Waran di Chai Changa Gumbai Kui Ning Tamamangi Hai Machet ada aina Zumukti Za Katang Kenare and I should Chai Chamchan di Manga Brian and Kali Marang Malaki Waniko Chai Tare contact with that Kui Ning Tamamanga India da British na Lokshin Lapta Pora Lokshin Medinate Aduki Chai Yankai Tarukama Hypet Manga Aduki Mamanga tongan balam ga khadama ning thau pan male pa oi banina adu chai tara ning tam mang bo ning thau ma ki chai kun mang ba sigu ba ma am se punchel laga chai chaurak pa chai ma am ma de ko ning tam mang gi adu mapung da majority of this 2000 years asino mapung da ning tam na la phai de ki kon ba mapung pa na ning tam sa Constitution Chamber 1947 Constitution Act July 1947 degi ningtona law thok kharaba adugumba adudegi hauna British na chat kharaba 14 August 1947
asidagidi complete sovereign and independent state haibadu oire hoi mi karana ayamba professor Yumna Mohendro yamba haubam bhubon adigi kana karana ning tamamde instrument of accession da hariba foreign affairs defense communication currency asi India government da leibanina complete sovereign state nate hayaba o yamu archaeology chu yauna ado madudi tasena ning tambani haibado sai ki Gandhi Memorial Hall ge sujit koina chinba politics koina chinba ke so su yaubani adugi amo baga PDM ga adugi 1993 gi da che putokpa ahing base aiga Professor Naurem Joy Kumar ga dangai male che putokki bedoko te dilona legidre aduda Professor Sana Jauban Orega Han Tem Nilamni Pang Nilamni ga aina khalana ha oina aiga asina 1947 ki Indian Independence Act British Parliament passed over with effect from the commencement from 15th of August 1947 the Chakadobado adugi section 7(1)(b) da ek haramni na section haire adugi section 7(1)(b) da yaurieba hana adugma British India ki Governor General ga natraga Indian British India ki luchingba singa atopa Nithaumacha Panbalipak oiro amo treaty agreement did labor punamak acha masi lapse oire hani yawe that means marini ki mamang da 11th of August 1947 da instrument of accession aduga madubu stand still agreement ni haina lauba adugumba ado 11 August soito bado 15 August ki matung dagidi madu chatna raroi haibana ba laps oile yam klar kal iram niko aduna adugi potu da mayam dona majority oina tawbadigi mana ayat potu yaudre ko na akogi Professor Bimala Babu katang moy madu oidi haina lobug dam torami ko na masu yaki ko mayam na haibadigi adu Yumna Mohendro su yarab tawi ibo mani nange ruling du yenge ka haidana ruling mayam sa hapane adu mai to buduna mara moidana ai hyper remind to niko ariba record khongak pani ningsing han masida aduna ai koi se 47 gi August 14 dagi di adum 49 gi October 15 gi maro mamang bhabuse masi complete ning tamab adubu baro dagi di moi che thokpatugi matungi dadi akoi se India ki makhada leigare adang sai ki merger agreement do yam singna ibane han sing chigal oina na hojiki loirakpagi duda Gandhi Memorial duda the merger of Manipur into the dominion of India is it has no valid and it has no legal and constitutional valid aiba alonda to aide maje illegal ni unconstitutional ni haide abako chana jabon ore anthem nilam oja gango mai yam expert ni dang lo na illegal loi par ni da dak haide aba yam lem na it has no legality and constitutionality constitution da chatpamong du oidre aina yaba mong oidre haina resolution du lawe ba aduna aranbe agreement amani haidana annexation 1949 and pongi to oiti oja ahumna edit toraga pongra adugi potu da annexation na haibado matam mamadari kinarame ba kan nam dana rosile khochile de khara angang ori ai khochu sa ai khochu kin na ori ngai du da nau na ga pangai hairaga so khale le rakanda di he annexation ga na haibisibu ga na to bukanda hanakti koi tarage se suna like ama Manipur papers in the Pongudur Suloni aure collection of document mayam dune adugi matang to wadu da
Sardar Patel matamdugi Deputy Prime Minister na Assam ki Chief Minister 1950-51 ga adai de Chaudhuri ko bamna oi ane ki kano du nataba Prakash du nataba aduda chithi ama iyaba kalyane irkebu Chaudhuri nangna Tripura ki in charge oiribedo Manipur sa ikon na take over tawramniya londa do take over anay o aduda ikon annexation na kai dile danayna ai khalle take over tawrabani Manipur so ado kanona Chief Commissioner amana Amar Singh na puhlimni nang khari yangchillu nang na yangchin bero boy de yam nungai ni English ki londa do ado maina haiba ado de ki o take over oiba moi masana so adum sijina ba Manipur da ikon na loksel bani nang khari yangchillu Chief Commissioner amo ba happy yang halimni haiba do na ba ado maina tawduna koi chen loksen halabe ki matung dagi di kadawra akoi kalipte yaudaba Chief Commissioner ko ina ya mahama potama 49 ge 15 October dagina 26 January 1950 mawuji status samata thamdana dum leire aduga 26 January 1950 constitution chatpadagi di parsi status oire ano parsi status obate ko na chung kuira abanina khanga paira khangde ko na ro da bharate hekpun baga ko parsi state oire oide ba che ama anidi karjana bu o tha khara hai ba an begi punbadi constitution chatri ba 49 ge 15 October sa aside Indian constitution chatri ba Indian constitution di 1950 ge 26 January Republic Day ai to mai belsun khangna ba adu de chatpana ba adu gi matung in di ai ko se second class state ki mong da party state ai lere adu leibadagi di advisory council ai dana koi gi kana do satrahari koi gi marup puyam soyam loke dagi mapado maje advisory council member orami moi manga ka pe poram te yau banate Chief Commissioner na chumna chumtana na bani kanta power yau banate adigi khale leraga am chana tawdagi territorial council aidana marang kwarang na TC chairman orami ga haibdo adun toba khal leraga mu territorial assembly ai lakpa adudagi chai kulum doi pulap leraga bharat pungi ba chai kulum doi leraga statehood aidana 1972 ge January konma thoidagi statehood oire in the meantime maraga to the 1958 ta Assam und Manipur da naga hostile kanbana maram oidana Armed Forces Assam and Manipur Special Powers Act aidana tawrami ado 1972 dagi di semdo ga pulap ki oire North East ki awang nongpok ki aduga 19 hujiki kanosida di hariba ek ase masina adum chatharak tana 1980 gi September 9 khabal da phoma mayam na mapan nai ba kana gum na hai mapan nate order do September 9 da 1980 da agi yamba RK Dorendra na Chief Minister oibada Imphal yauna thammeba Manipur pumbada adugi thamba adudani adudagi di maira paibi thoe haibedo adugi duda group ani thokna ai ema kombi ukigi parile maira paibi apunwa luk asi janaki gi da lingba 1986 ta asi gi chu record ma lantak to butai ko apabi na haibeda thangmai bandar lingba nate ite janaki gi yumda aina bisesona adigi kechipi gi kanwa malermi apisak aibra ko ne MLA oibedo khandrak pange adu otabira haibamaka adaida adu maina tawbadagi de 1980 gi sisida mera paibi po haibesida ima kombi gi hujik hairba porele mera paibi na hujiki me gi tu tawra ade somda lehori bahana pulamba Women Reformation Development Samaj na mogi 29 December pari imam haiba adu tawra ada anim aidi kupna dung khanga la panina anim mai ge tum tawna ro haidana amana megi kunipala adu tawra amana 29 da tawra mogi pam mutung ina aduna adu maina tawdana 1980 digi
Armed Forces Special Powers Act, Armed Forces Special Power Act aja hoiti loina khangna ramnida kana umana khangna dringa MLA bawa yauna Disturbed Area Act adi Armed Forces Special Power Act ane tongana chale amata nate Armed Forces Special Powers Act 1950 at IBC ki section 3 ki makada governor na hojiti union government su yaure mapam aman natraga mapam puna magasibi dangerous disturb oile haina lor kanda disturb area status haina haiba disturb area status saibise Armed Forces Special Power ki manung de yaujabani CRPC ga 144 haibise CRPC du ki manung de yaujaba hojikuti hongre ko aduga 144 du lokto aga CRPC de dum le hongne ba adu maina disturb area se lokto abasu abasu pa haibitu de dum le ne ba thamuk to we ya de we wadana aduna disturb area status se 1980 ki September ni pan dega dum lakuna tawre adugi duda madu lokthok na begi 1980 81 adu degi ai samak te he hawu degi yaujara anthem nilam ni koi ma ma horaga claro idana Civil Liberties and Human Rights Organization idana prajatantra ki building tamu joy chandra magi khoju khlai leiba press ki kari mai du office oraga bang nilam ni sa ina kan request u de hoi no hoi de yauge da hai dana tawraga adu khala yam kan na tawre adu dagi di 90 ki matung dagi di kohal thor a champion na adagi bablu ki human right allowed na 1945 ka dai dagi ra matang thorak tana chum polak tana human right ki jaga se hojikti yam chawre adagi di Pulindro hoi ki apamba coalition adu da toba mayam lei khare asumaina masigi mayokta abasaba ki mayokta mayam si laudana lapana Chitaranjan MSF ki pamsa am lei khidre adedegi adumba kanogi akoi ki nupi macha ama alei khidre adedegi di ima mayam ama neketa protest obi ko bapam lei khare adu degi di adu mana matang torak patigi di siri okram ebobi na adu mba aga kanoda 2004 da impal ki taret tagi lokthok pa han tawre adu ai de amasu leiko ai madu de haining darabani ai politics mate me yaurami DRPP na singjang paibedo ji biren ji minister orichega mainoga ani do ai na pokpani 2002 gi da adugi duda sarkar paibe yausi haidana ibo biga ujari sanga parijat kana kanna tawrupatigi sarkar paibe yauruyaba adugi condition da abasabha se lotho u disturb area se ujari sang ana kanna haibedi number 1 da yaubani yanabudi number 1 da abasabha se imphal degi wara su lotho pa disturb area se haidana risang na su ibo mani na haibisi moi tarechi moi ge DRPP yaurok pagi wana simtang de lokthoksi aina haidi ya hakim ne bako adu chai amabuti thengtare aduga 2004 da lokto e mayam ge pressure am su leire adu da chai khoi ge contribution ma sa am su leige haibi wanita ai mana lawning me na taba adu de ge matang sumla eraga ai politics to khare adu de matang la ga Human Rights Commission gi aina acting chairperson na pubakanda smitanga haijaramge akhoi Armed Forces Special Powers asa manipur pumade ge loktu u haidana recommend toba Dr. Suresh haidana malerami mam khangberangani medical director oramado mana public interest application ma Human Rights Commission da tharakpani aduda akhoi ge disturb area status se loktu hanbiu recommend tobiu haiba adugi case ama lokhalaba kanda 21 da case adu lokhalaga matang report koraga final da Manipur sarkar na order ama pire adugi matungina order do ai paragraph ama tani nate order mo report ama haitare adu da haire relevant person do ngai pathok chega ai report yauri adu da Home Department, Government of Manipur has lifted the disturbed area status under the Armed Forces Special Powers Act 1958 from areas
falling under the jurisdiction of 15 police stations for a period of 6 months with effect from 1/4/2022 by government notification number so and so. A copy of the said notification is enclosed herewith for your kind reference, with the submission to kindly close the case in consideration of this development. Aduna police station tramangada loktok chare aduna case se close to biro haina haibana sigi matungda birena mari ema loktok pa magita aduna punna tarama panse loktok ka lakpane aduge loktok ka lakpase masi handakta police station tarukta achi amuk hanna hanjille haidana without the recommendation of the government of Manipur. Central government sungami, government of Manipur sungami, central government tauba punama government of Manipur ki mari lenaba da Manipur government ki tanaba stakeholders sing tanaba tingnaba tauga bani adu ki order di adu haina palli tanaram dre haire kalina ta mayam pressure pibati ki state cabinet na abazaba se mapun taruk ki se distabera se lokthok na review taubiyu haina warep lawa bako. That means state government tanaram dre Parmano Erabani. Adudeke insurgency sing na Hariba police station Tarukse Lamlai Nelam Sang ne Aduna Dana Marang Hariba Mam se insurgency sing sina atar kamaitan nong may kapse li haiba aran mo report me yawe. Order masadu dana intermittent firing tawe adudi tawde Lamlai police station da Lamsang da Moirang da adika ken mo Hariba police station Tarukto aduda insurgency adi kogi lalho ba haibini maitei gi lalho ba insurgency aduna nong me caption masu mayam am lebedegi stakeholder mayam ka tanaraga haiba distabirasi thamjin bani center na thambang me haibedu center na thambang me haina hekta tawya ba nate ba state list and central list leriba yes article 256 257 da constitution da karab de hairi ba state executive ki Port se masida karigumba kanda animaki phanana ba state ki phanana ba union executive na karigumba kanda point khalda ko tanaraga khut thingjin ba ngamme ba article 256 257 of the constitution of India kajiti mase koi kopna ne da ba yadram lo kota adugi du ne ngai di leite ba ko koi ki kensing kari sing to ba service method da my method da tong ne jabani dana constitution na hebesina hoi asida su sometime lei aduga supreme court ka su nei ripse constitution chidi ukin khaktana khangadam na te miyam na khangadam na constitution ni miyam nge na ba madu bi interpret to bi wana aduna adugumba leiriba mayam aduda akoi gi sida hojik leiriba ngai gi bharat puluraba matung dagi akoi human right ki ngasai chige mandel na chom mangandra na akoi right chamangdra leibasina akoi de so khangje de akoi ga halamun sing ne so bharat merger agreement haidana langgera chonggera ma tause haidana asomda phajil laga tawriba duda condition thamam gadam ne aba koi full fledged state piu ko akoi high court nama piu ko akoi ge adu piu ko adi mp baching manga piu ko haina taw gadam ne aba che sikkim 1975 ta sikkim che bharat na loksin bada yana loksin bada condition hai aba akoi sikkim che state pora oidong ni Wani, adega koi di mi yamda mi kuntragi assembly full fledged assembly ma thambiu state rule order so koi mi kuntragi thambiu thami high court piu pire chap state nama dongna moshi tawaya adegi poto ai koi de condition ama phaw ya ho dara ba sigi sogi ba ma koi adu tawadam na tawadam ado koi ga halam singnam adu nam dana hadana logi boina tawbuni na du ya ho dara hoji madu ekone thengna butaiba aduna yam sangdo khidora hojeki hairiba point singsida machigi kanosina khana gadori basida resource person ahum yam experience loraba aigi china marpangatani khoige yomnam premanda head of department na hagedorchina right to self determination and its relevancy in Manipur magesi amaru iba pot amani sa aina hajeribdo right to self determination
ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯅꯟꯗ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯖꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯗ ꯌꯥꯎꯅꯔꯒ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯅꯟꯗꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ICCPRꯒ ICOSOCꯀ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯚꯦꯅꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯟড ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ 1966ꯇꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 1ꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯃꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯅꯝꯁꯤꯟꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯕꯗꯨꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯇꯥꯏꯋꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯣ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ UNLFꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ PFꯅ मागी UN द पीबा मेमोरेंडम अदुदा अखोई जाति अमता खाइदबनिको हौजी कुकी ने खंगनरिबा नागाने न खंगनरिबा सिंगसे मसी मैतै कोकनेट सिन हाइबदि मई मेमोरेंडम दुदा मैतै कोकनेट प्रोटो मैतै प्रोटो मैतै न साबा मैतै की करेहनि कोकनेट सैसे सब चाबा फाइबो कुम हाइगद्रा याम नप्सिनब पोट अम ओइतारे अदुगुम्बनी अदु ब्रिटिशना मोय मफेमरन निथि जन सेते नेकेट ने आइदना नागाबुना नंगादगी नागा कौगरे कुकीबुना मोय करकरिनोस खदा सिजना खोजिनबा कुलीगी थबक सिजनबा मर्सनारीगी थबक सिजनबा अदुना कुकी हेना मोय नम खंगनगरे अदुना कुकी नागा हाइबो वफमसे ब्रिटिश की मतमदगी मोयना तौरंबनी अदुगी ममंगददी RPM na haibigi mantungina adugi mamangdadi aikoi mitei cocknets mitei proto haina hayaba that means moi atopa nate aduga chumi ngarang na handa changpa te yangkai chama phadriba yangkai humpu di manungda changpa aduna amani hana leiram singdo adudi aikoi na lapna puthokpa yade khote haiba कुकी सिंगी मनुदा अनाल सी कुकी लियादना हाईली को सब्जेक्ट टू करेक्शन खरन होजिपुदी याद रहे अदो कुकी सिदी ममांग देगी लेरम में है अकनो अनाल सिदी हाने देगी लेरम बनिना मोइसी कुकी ने हाइतार बोदी कुकी सिसु हाने देगी लेरपा इंडिजिनस सच ओइदोइना सि खलिगन नंगाइ बिदि ले प्रोफेसर जॉय कुमार सो दुमाइन हाय अनाल सी कुकी ओइरमी कुकी दु यामना लीरब कुकी हौजिक्ति मोइदा कुकी हाइरुबुदा सावरनेबा अनालचे दे क्लेम themselves as nagas आइना हाइलेबको मसिगी मतंगदा आइ कुपना खांगब नते अमुक सेंगदोक सेंगिन तौरकनी कानदे अदुना अखोइगे लैरिबा जाति 35 से लोचलकपासिदा जाति ओलाबा जाति 35 लैमिनारिबसिदा अखोइ अमंत ओइना पुन्ना लेगदबनी अखोइ मैतैना बिग ब्रदर की रोल दा चमना तांखुलना कोई यामने चिंगना यामने कोई ननाउन हाइबदुना अमनिको अदुना तबा लैमिनारिबा मेजॉरिटी दि अखोइना ओरेदना लाख 33 ति लैदना को अदो लेमो 33 अमगा पुनसिलगा लाख 30 लैरिबसिदा अखोइना बिग ब्रदर की रोल लौगदबनी अदुगुम्बा बिग ब्रदर की रोल लौबसिदा ngakchu ngakpigदबनी अदुगा लमहेलगासु चैगदबनी थांगदबनी असी पुनमसी तौरगा खुना तासिन खुमजिनदना वननेस ऑफ मणिपुर द आइडिया ऑफ मणिपुर से अखोइ छागत मेनब दरकार ले अदुना अदुगुम्बा सिंग अदो तौनना बहनबदा अखोइ होजुजिकी तौरिबा सिलामतंग हाइजगे लो चत्रे अखोइसे अखोइगे गवर्नमेंट आइगे चाइना
oirabasu chief minister na punamak si tawgadabni dalko democracy ni chumi cabinet na tawgadabni cabinet ay du kanano chief minister ni kariyuma bill lama puthokpada law minister yauni adu but final authority se chief minister man yadar diyatir adu yamaru weba chief minister khakta thadok pai thadok ko de ma khakta na thabuk tawribdi cabinet thabuk tawgni mla nifu da thabuk tawgni opposition su yawgna ba adu ne hogalo 하리세 마음을 녹통닝밖에 나때 아주 산나시번에 하리도 산나시부 오이라도 ICU들 레럽스나 호글라가 낭네 해 호글보다 난 개변에 호글네 난 개변에 호글보다 난게 서포터 매암다 호글라니 난게 서포터 매 호글보다 공그레스 서포터게 하라니 리거 코코미 아무코 폭스 아두어다 제너럴 시티즌 카이데마니 신이 정말 로이는 막나 난게 나퉁인다라 거의 찾을래 봐 아주 호글빵함들디 아인 찾는 들비디 아인다 노원데 피부 삭티 도랑나 치진 나닝 들비디 또 산나시바 오이비모타 아힌 바호동 막강로 해는 파르니 호동두디 코옹이더라 미양 와이더라 아주나 아데다 마름 차드나 마고 현재는 소것 버스 좀데 마름 차드나 마게 마욕도 또 버스 좀데 굽나 칼라가 답을 또 방amba 마니푸르 가면 chief minister do your duty 답을 또 방감더라바 또 하이나 코는 수행나 하이가담나 아주나 아시 पुनः 아세 마시기 원데 디스코스다 resource person ahumna am kupna mai magi piriba topic sing aduda torka lusidare aduna haibang si hojiki kano se hongna na ba ai tawjaraga thank you Hello. Ado je koi ke ahum resource person ahum si pulap ngang malwaraga ma'am discussion do ina thamjage pulap na adi amamonggi chumrochen matu nungai roi aduga chaurak na 30 minutes kida lagbhag haitare yongni yongma almaina thambiro yanan bada speech Dr. Yumnam Premananda, Head of Department, Professor, Department of Law, Manipur University, Magi Nang Bigadabsi, rights to self-determination and its relevancy in Manipur. Please take your time. ai si keno ni mi ming thijabani yawre da baton si yawbiram yam nuajare aina hano maktada ayu baton tobire se sima yamna nuajare aduna maruina khoigi kohor manipur gi ko yamba kohor gi chairman oibiriba Fulindro Konsam ming khatang lui ko adadagi di khoi ngasigi khanane na basigi moderator oibiriba khoi suyam nikai khumnajariba senior advocate Khaidem Mani former acting chairperson Manipur State Human Rights Commission adai khoi resource person ahum leijare aigi colleague su oiba du department chu punjaba Dr. Sapam Dilip Kumar dai khoi ne ବ୍ୟବହାର tawjaba yam su khangba yamba Dr. Dhanabri Laisham sumai lere aduga khoide pb ba topic si topic ahum ni ko ahum si adum phajaba topic aktani ai ngon the pb sina right to self determination and its relevancy in Manipur na smana hai
ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯨꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯅꯤꯀꯣ ꯄꯪꯂꯥꯎꯗ ꯂꯥꯎ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄꯪꯂꯥꯎꯗꯗꯤ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯄꯗꯤ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯪꯏꯗ ꯏꯕ ꯚꯥꯞꯅ ꯁꯥꯕꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯥꯏꯁꯤꯗꯤ UN ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯒ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯕ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯐꯪꯗꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯀꯦꯅ ꯏꯔꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯕ ꯄꯦꯄꯔꯁꯦ ꯑꯩꯐꯥꯎꯗ ꯄꯥꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯔꯤꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯈꯔ ꯃꯤꯅꯤꯠ 15ꯃꯨꯛ ꯄꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯄꯥꯍꯧꯔꯦꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯖꯒꯦ ꯑꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯈꯔ ꯏꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯑꯦ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯄꯥꯟ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯥꯒꯠꯆꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ 2022ꯅꯤꯅꯦ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯅꯤꯅꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯃ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯖꯔꯅꯦꯜꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯤꯖ ꯖꯔꯅꯦꯜ ꯑꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯣꯡꯕꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯔꯤꯌꯟ ꯂꯣ with special reference to non-self governing territory ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ non-self governing territory ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ international humanitarian law ꯄꯥꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ non-self governing territoryꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯃꯗꯣꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯥꯂꯣꯖꯤꯗ ꯄꯨꯁꯟꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯃꯥꯏ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯁꯤꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯗꯒꯤ ꯆꯦꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯅ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯔꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯉꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯁꯤ ꯋꯦꯕꯇ ꯐꯪꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯍꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯖꯈꯤꯕꯅꯤ Armed conflict situations and applicable international humanitarian law vis-a-vis fight against racist regime in the exercise of right of self-determination, a case study of Manipur. That's my e-giba like the supong about this. Adagi matang ghar sangdhara 2019 da, and so article am izaki journal da Pramana Research Journal and the phone given is a study on youth in armed conflict situations and the mitigation effect of conflict by the instrumentality of international humanitarian law in Manipur. Manipur da international humanitarian law se palaga youth sing armed conflict da tawri kholi mayam se khala mitigate tawbu ngamgani ne ibane adagi di sumayam sum tamjabani ko ai hauri ni right to self determination tarakadoi ne ba ko sigi mayam se ai masak ne ba aduga ai gi thesis se PhD thesis 2015 da Manipur University khoi ai lecture university se masida submit tawjagibasi ngasigi topic si haira manabai wani aigi thesis ki maming si a study on implementation of international humanitarian law in Manipur haibani Manipur the international humanitarian law komaina implement tawgani kai mai adu matang da thesis ne ba ai khamat swa pang tawnade ISL da tawbasi direct tawbasi ai thanda oirangone ba ko Manipur gi context da adagi ai dissertation aina thaina desert thayam thaina nate 2004 da Nagpur University hojikti Rashtriya Tukadoji Maharaj ka kaure ko Nagpur University sida aigi dissertation se aina thirubane o khmi yengu bai tare adu da si dissertation di LLM master of law to gi aroi bi chahi dissertation mu submit tawe ba ko thesis ko mani si chu adu da yawram bai wani dissertation maming jinga si topic si manaram me right of nation and the people to self determination under modern international law ka ina tawra me thaina sigi wari ni da aina haijari sum sigi topic sida ai khaga dum changjillamme mamangaida aduga hojik sinda si samnagidre aranga si kohorna kauraktana si samnabagi right amani adu aina idoi ngang do singse sina material ne ba ko sidagi khaga lauthoga ai khaga hapchala iba ngathane ba akhoi logi oza adagi di si material yaudana si bama saya pote adana ai haujarage ngasai du introduction ne self determination hai si right ni right di mayam khangwi na ko lep na te ba ko right ne ba akoi hak ne ba ana mas right ni masigi right si individual na phangoi ko ai gi right na te ko si group of peoples group individual hai tare akoi na people ko
international law da people na phanggadaba right ni sima ha ma thamjaninge ani subada sigi right to self determination se international principle ki core principle ne international principle maru ba khar le adugi manungda masu maru ba principle amane international law ki sima yam khangbiro aduga masigi principle se si ko international law da haga irga omnis ko irga omnis ri kaino bu toward everyone have state khudi bangna masigi principle je ngak na satkada ne responsibility cast to all the state haibane ba sina si irga omnis ko responsibility of all the state of the world पृथ्वी की कम्युनिटी स्टेट खुद मन इंडिया जो पाकिस्तान जो अमेरिका जो खुद बंगना सिगी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन से मसी प्रिंसिपल फंगना होनागदबने अदुगा मदुदा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन फंगना स्ट्रगल तौबसिंसु मतिंग पांगदबने कई मसी की प्रिंसिपल कई हबु इगा ओमनिस प्रिंसिपल कवे अदुना मसी इगा ओमनिस प्रिंसिपल सी मरी मंगा खतनी फंगदोसी अदु मनुंगदा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन से दिस इज अ obligation cast upon all the state in the world sima khangbiro ya maru principle ne haijabani da aduga manipugi oina dei yam ngangjoroi ko aina mayam to question na hangam doini adu mayam to chana raga di phangdoini chana raga phangoi doini ko right aduna khoi people la ka hangmam changi dana ko aduma aduga aina ngangde de legal documents in the base to ngangde doini ai ministry yangjari ko adu hore minute targa di aina khoi gi respective moderator haijesi minute manga gum walingai da कनोमा इंगित अमा को इसै मतेम सकपिरक पर लेदना को तौबिरो अदुगा इना लोइसनजनो तौजगेओ अदुगा लीगल डॉक्यूमेंट खरा ई खुत लेजरे ख्वाइदगी मरु ओइबसे यूएन चार्टर दि हौयैना यूएन चार्टर से अदुगी ममांग हिस्ट्री विल्सन अदु ngangamb चर्चिल अदु ngangamb मयाम यावरे अदु पंजरोय को रूजवेल अदु ngang काना मोय हौरपगे अमेरिका दे कैदगी लीग ऑफ नेशन को अदगिदी First World War लोग से League of Nations को 1914 की Treaty of Versailles की मखादा आदाय मयाम दो यावजर रोए बा Second World War UN Charter लागते हैं Second World War 1939 to 45 सिलोई UN सेम द्रिंग आइदा नसाई की 3 Prime Minister President मोइना खाना दरंगा तो आदाय तो history दो यावजर रोए हाइदी अदु लोई बनाए बजाना तेओ UN Charter दे के इन हवे हव बसे UN Charter दा कोई मरोई बनी कोई इंडिया से पारो UN We are the member of UNE. UN Charter has it is a constitutional world. High government. UN Charter. Amat the violate or tabak to apote. American town to win the con. Attain the the American team land torcane. Aduna UN Charter see Yamaru India constitution. India domain is a constitution. Previous UN Charter not in Hibi Evacuana. UN Charter gi Article 1 para number 2 ga Article 1 para number 4 is relevant way. Masi topic siga. Article 1 Para paimo American style ni Article 1 para 2 the sumai high to develop friendly relation among nations based on respect for principles of equal right and self-determination of people and to take other appropriate measures to strengthen universal peace and UNL magi UN Charter se United Nations Charter sida Article 1 sida magi purpose in the my object yaw UN gi adu de yawre अखोई से फ्रेंडली रिलेशन मयाम लेबा मयाम से फ्रेंड याम कहता नुंची सानना लेहनबा अदु लेहन से हारगदी प्रिंसिपल अनि द बेस्ट तौदोइनी पृथ्वी लेबा मयाम से नुंगाइना फ्रेंडली को मरु मपाव ने लेगे हारगदी यूएन हाई से प्रिंसिपल अनि नि अदु द बेस्ट तौगदबनी अमना प्रिंसिपल इक्वल राइट है स्टेट मयाम से रोइट राइट माने सिमा अदे अमना सेल्फ डिटरमिनेशन पीपल सिंगी सेल्फ डिटरमिनेशन definition pizadri ko pirakadoni sum bab se sum sabiyo kari or miyage sima adagi amaga hairi UN Charter gi amaro ba amusu yauri Article 2 para 4 manasi the principle of UN si work to matam si the United Nations si work to matam da principle taret ki makhada ma si work to ne adogi principle mari su si da mag yauri sin akoina samna harabada non use of force kawe threat or force to sinaba yada international relation da aduna Manipur the Sinagibra Simayam Wang ko idi aina sine de hajaroi ko Maharaj Buddhachandrana 1949 da merger agreement signed to whether force was used force used nati ko threat suni ko threat di sinagani yadraga di threat ka wayo whether merger agreement was signed by using threat or use of threat by the government India something later ko adu ergadi UN Charter violate tawduineba right to self determination matam du the
ꯄꯤꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤꯀꯣ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯟꯁꯔꯗꯣ ꯏꯁꯥ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯈꯟꯖꯧꯕ aduna use of force or threat to use of force is UN Charter na yadeo aduga self determination link ne ko ko self determine tawkidre akoi right now mat khre haidoi ne matam du da force masai tara is suna kai na phongbo ja sana jawba professor sana jaw phongbi ro lai sing da yam I bane mayam khra thibi ro ko aduda is there any threat to use of force or actual use of force ledam tagadi violation of UN Charter ni particular article 2 paragraph 4 of UN Charter sigi po ni da ko sima manipur dum mari le ni da ko sima introduction next is the UN Charter definition right to self determination say UN Charter in hijack ko article 1 para number 2 article 2 para 4 adugi matungina kumain UN define to we sima ai laksage UN Charter the definition piramdre UN Charter the hierarchy to develop friendly relation among nations based on respect for principles of equal right and self-determination of people and to take appropriate measures to strengthen universal peace. Haidi Santi universal peace for a Kahagadi, Housing principle and the Amaru state could Samanana, equality of me, ma'am say, equality before law, Haidana, Amaitodana, international law, the Samanaba. Me, the Queen of state say, India, Pakistan, China, state in a car, she ma'am's equality. Amana, right to self determination, she Anisina, universal peace, Peter Kadoineko. Adu self determination, Peter Gadi, Petripi, Santi Lero, Havanida, a mind to Atan Bayanako. Adu even the definitions, exact Yoromdre, Mangon the Kara Sataraga, 1970. UN Maruba declaration declaration jam sangi adu bai pazarake declaration maming se UN General Assembly adopt tawdini 24 October 1970 24 October UN day ne UN gi hokdokri manu se 24 October ne 24 October masamakta 1970 da sigi declaration adopt tawrini aduna akhoi gi scholar mayamna ade ICJ and International Court of Justice kari hageda this is the authoritative interpretation and extension of UN Charter. See UN Charter ka samane na halle ba se ICJ na halle di loire ko aina ga haiba kana bazaranti mi na haiba kana roi akoi da ga Supreme Court na haiba gum ni International Court of Justice sa hekta leba UN gi principal organ manga leba da masu amani ICJ na haiba se law of the land law of the world ni an ICJ na kai haige kanda 1970 ki declaration se authoritative interpretation of UN Charter and is extension of UN Charter the Makasa Turpane, UN Charter Magni Low Hibanida. Aduna Sigise, Karikoga declaration, Himaming say. Declaration on principle of international law concerning of friendly relation and cooperation amongst states in accordance with the Charter of United Nations. Kamai Mamingse. Aduga resolution Maming 2625 Kawe, 20 October 1970. She Amaru, even Sata Samanare, Magi validity, legal validity, Kainoka, ICJ and high lawyer, quite high Canada. Other Nasida to right to self determination, see people get right Nisima, confirm Tore, Aduga, Katang Manum Sataraga. All people have right to freely to determine how they go, right to self determination, after how they go, right freely to determine Masama Tumda, determine to we have a Kaino Todosha, Mayangi, without external interference, kanamtek interference yaudana, their political status to magi political status to political status is kaino, mas independent country ra, mo makada leiduira, atoba punger adu political status kawiko, political status mas hana lepsa gadaw ne missing se. Me aina teko people are halkene hore, and to pursue their economic, social, and cultural development, and every state has duty to respect this right. Mayam hire. Yamire I asambida. UN Charter the right to self determination is Arthur Carino Iram Devako 1970 declaration the Ire Ibahore Yam Iri Yam Yangzero Man Haisi people say Sina they have the right to determine their political status. Adu Nataba economic, social, cultural development Aduti Wari Mani she the right to self determination Ani Toleko Amana external highway internal highway Laksako internal the government da Kaida Yauba Kotpa public life the yauba economy the social and cultural developments that masana lepsabado aduna internal self determination kaweb external self determination haragana political status ma lepsaba independent country oige habra natragan atopa leibakta
ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯌꯨ ꯑꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯥꯔꯊꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯥꯡꯗꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯄꯦꯔꯥ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯠ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯀꯅꯥꯝꯇꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯨꯠ ꯆꯪꯗꯕ ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇꯕ sovereign and independent state on the labor yai high art as a mahalaise right to self determination gi aina hanbante ko UN hai ni ko a free association or integration with independent state aba atop state ka pullaga laiba phodang manipur si india ga punu pamdre akuto bulanga pullage natra tongana tarage ai hangisi tawbai wa nate ko art hanbai wa ni adu self determination ne mana haise UN haiba or emergence into any other political status freely determined by the people constitute kai sini ko na plebiscite kai do Kashmir ju plebiscite tahudre na tawnei na UN na pukhatari na ko aduna adu wari du yaujaro Kashmir na te ko khanari se amai tawdana right to self determination kari no se art ji pera number 4 ngasai declaration do halle kaya halle ga kanda independent sovereign independent country state amoina leiba natraga na atopa freely associate with other country other state ka punba tawadabu plebiscite ko mama free will amada tawraga adu du right to self determination ne UN na haijare haibani da sum mami ga senge na ko right to self determination ne adu gi poni adu colony gumba non self governing territory da di masi pigadabani hana sumana ire sima UN gi 1970 gi declaration UN charter da 1945 yawromdre extent aduna International Court of Justice na kari haraga hanja haja ka maruiba 1970 ki declaration se it should be treated as the extension of UN Charter ni law in ICJ na haire UN Charter ka samana re my authority je an hojikti ICJ na akoi Israel ki case am laibani Palestine ki chepan khabagi adu da laukthokarbani this is the customary international law ne international law on grab sisi customary international law ore sign to bata kala India ju kachu loimba binding by this declaration sima adagi di sidakisum satharaga 1966 ta covenant ani ko covenant treaty nungti samani ko mayam pakhat pi ganu covenant jo haigani treaty jo haigani protocol jo harakani this is a covenant international laws na khatang tongan bane do yam kana explain tok jaroi akho mayam sign tawga ratify tawga treaty du akhoi gi law oidoiba India su sign tawre ratify tawre adu taga this is the law of the India sima mayam ahan bada ko ana international covenant ani yamaroiba amana international covenant on economic social and cultural right 1966 amana international covenant on civil and political right 1966 covenant ani ICCPR and the ICESCR mayam tabire dana akhoi gi Universal Declaration of Human Rights 10 December kuidre na ko 10 December 1948 ta tawgi declaration UN General Assembly na aduna Universal Declaration of Human Rights ka weba ko aduna declaration ng oiba khara lega 1966 ta covenant ani amana international covenant on civil and political right amana international covenant on economic social and cultural right en tawba moi humje pullaga ni bill of right han kor ka doisi an siam maroiba human right ki kano amane ba si gi covenant ani sida article 11 se atop article mari leinadre ana sigi covenant ani sigi article an han ba se sida right to self determination ji human right ni yawe sima kawbiranu ko ICCPR da su adagi the international covenant economic social cultural right da su article 1 magi su article 1 magi su article 1 akuna samna harga common article haba yare common article to both the covenant aduna sumai yawe sida article 1 sida pera ahum yawi ahum si ai pajaroi pera amakak sine ko ki relevance masai UN hangibodo UN 1970 da art hangibodo adai da sum debate mayam tawki ko 66 ni si hana sangjil amne siong all people have the right of self determination by virtue of their right they freely determine their political status and freely pursue their economic social cultural development as haije gibodo si chenge dana ko self determination kam nalamre mage political status to people na lepsaba karam tagi interference yaudana
अदे मागी इकोनॉमिक सोशल कल्चरल डेवलपमेंट दु कनात इंटरफेरेंस यावदना माना तौजबा हाइसे राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन कौरे अहान बगिदुना एक्सटर्नल सेल्फ डिटरमिनेशन कौ इंडिपेंडेंट कंट्री ने लेबा नटर अतोप लेबाक ते यावबा अदुसु प्लेबेसाइड कुंबा फ्री विल अमना तौगदबा सीमा अदुगा इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट तौबदुना अदुना लेबाक ngakpada मोजु यावबदुना कई कौरबा अदुना इंटरनल सेल्फ डिटरमिनेशन कौए हाइबनिदा आइन हाइबनति को लाइरिक ना हाइबनी अदुना सेल्फ डिटरमिनेशन अहान बदा decolonization process colony mayam le ramidana lebak se colonization aduda ahan bad apply tawi ma se aduga mayam na hangbaya ba arthasi colony den apply tawga atopa da tawroidra an haibada khoina like mayam pazabada akhoina adi human rights instrument mayam yengjaba aduda international convention adi UN gi general assembly resolution state practice maroi ko state practice adi india na ko minus sig international law se practice tawi haibama China na komai tawi France na komai tawi state practice ka oiba state practice is international customary law formation ki part amane ba aduna aina yengjari si conventional law treaty mayam treaty di unless and I sign a ratified treaty the treaty provision not bind to me I say si agreement eba international law si di pakcha da satna roi aina sign tawgani ratify tawgani adugi matungda aigi law oini haibani international law na haisi aina sign tawda treaty da engon da bind tawroi sima khangbi dawni ko ado customary law nam le adu di sign tawroi once customary law ne na aksai opinion jurist leraba adu matam du da ma se ka oibakta binding oirani and self determination enga haijagre ko madi customary international law on gre mali haidi ICJ na law khore law re da aduna sima yang se par kan kai la ke khanda right to self determination se extend beyond the colonial context colony context gi su colony ki wa ma da su apply tawgadabani na hujikti laire international law da adagi amana moina pibase belligerent occupation ai occupy territory occupation lai taragadi self determination je right ne haina so higher international law da aduna manipur apply tawbiro akhoi gi naharon mayam leidana ko naharon ai di aina yadaba group sing hai si india na akhoi se occupy tawrini hydro akhoi se colony ni hai ne ba adu proof taw ngam taragadi apply taw tare ngam da di tu leidana ko akhoi naharon su nongmai lan tawba khotpadi tawdaba paisa da pakai khai do mayam su leidana ko paisa khai ban thabo oiba magi maning min kha tamna budi tawdaba adu di oiraro adu out of question aduna ningkha tamge ningkha tamna ba tawdong hai ba ai injan banate ko mai mathau tawdong hai bani da like te yaujari ba aduna occupy tawi indiana occupy tawi si belligerent occupation ni je pru tongam tagadi right to self determination si pigadabani international law da yawro me hai bani da akoina uttuine ba aduma adi mathangda UN resolution 310 of 12 December 1973 amaro yasidi UN resolution 3103 of 12 December 1973 masina haije kaino kanda people singse masi colony dona colony power namjalaga thambiraba aduga alien domination leiraba aduga mage right to self determination exercise toba ngamdragadi they have to right to struggle any means sinaga mo struggle taraga mo right to self determination do phangna hona ba yai en lauthoeba UN law in ko inatiko UN General Assembly na 1973 da kari hai bisam jambalonda da ma je colony oina thambiraba alien domination na leiraba adu taragadi racist regime ju hai mana amai lei taragadi people do na any means sinaraga right to self determination phangna bo hona ga da bani adu magi legitimate right ni aduga it is not contrary to UN Charter, not contrary to 1970 Declaration and UN amo haire 1973 sida ana masi jo khoni yengbi tare aduga 1973 da chigi declaration chigi phajabana armed conflict ko war hai ba tam leite war hai ba tam si international law thodi leitre modern international law leitre khon so pa hai bena buani armed conflict kore aduna armed conflict ani khaidoi amana international armed conflict amana non international armed conflict international armed conflict di leba ani state ani lan tawna buto India ka Pakistan ka India ka China ka adagi di that is international armed conflict non international ha state amagi boundary manungda akhoi gi non state actor di armed group ani khatna ba natraga armed group amaga
state ki force khana ba aduna non international armed conflict kawe international armed conflict so hai asambada and armed conflict ani ama international armed conflict ama non international armed conflict nahar ani nongai kapna ba adu su non international armed conflict bata be ko adu sigi sidana awon bam lai ba kari haki kanda people singina they are resisting against their colonial power. They are fighting for right to self determination. Adu taga di moina tawri ba armed conflict to international armed conflict ni na haire sin. Si mayam khangjem bidon ko mayam na. Adu Manipur to panbiro lan hori ba khol is international and non international na traga kaim na tabra. Laidna ko adu si pandoi ne adu na moina self determination ki damakta struggle to oiramaga di international armed conflict ko doi ne ko lo na haiba. Si haure ni ko 1973 da haure ba si haiba si. Sima turning point ni aduga use of mercenaries Manipur to mercenaries mayam sinari dana hoji kuki terrorist sing na lan tarak pasida foreign mercenaries Myanmar ge pot mayam ma longi set pa kai hoji longi du akhoi du swai da market laita bani loi khongau set khre boji pudi ko adu aina haijeri di adumba sing du foreign mercenaries ka wai hida sui perano 5 te yawe foreign mercenaries sinaba yade war dana adu aseng mana mercenary de connect with a promise sama tauraga aigi land yaubiu in the name of my land ai land de na tawdoi ne aigi maming de noina mingo de land yaubudu anekpa siphai do adu mercenaries ka weba adu di lo de yade ana foreign mercenary si use of mercenary si declaration the high se moi je kaino ne hai moi ne tawsi criminal act ni pharga dandi pido ne daku do dandi pibo do na moi de prisoner war oiroi aduga hojiki du da yam nungai ba hojiki declaration ja hida amaga yawi si jam Manipur ki context yam kanagani mayam khangda ba up to you right to self determination phangna ba lan hori ba adu masing do pha matam da moise criminality to ya roi ba moise combatant ni aduga they should be give status of prisoner war PO prisoner war de kaino leiba ani war tawna ba da lan pha do POW prisoner war moi de kan dan ni pi ya de pha ga thamdoi ni aduga hayeng lan lorga thador ka doini singlem na prisoner war si and prisoner war status pu haire ba ko self determination gi lan hoba adigi di alien domination adigi di occupation bilinjere occupation mathak ta lan hobo erga di they should be give status of combatant that combatant also prisoner war status pu Geneva convention 4 apply to haire Geneva convention mari lei ko amana land warfare gi anina kanoda sigi ahumna akhoi prisoner war marina protection civilian and pujiki third convention apply to ne hai ri ba ko sima khangbiro khangda su ka su kai de ai haibum to haije bane ba ko haidi loiraga hayeng amata khangra hanba su phate dana ko mi pisa ting si sinjari ne ba adagi di mayam human resource mayam tawraga aduna kharadi khango phai ne ko aduma leire mini manga lady 1960 ki declaration lai ko sima horen ai maming dang hara ke ai yam sasaroi declaration on granting of independence to colonial countries and peoples haiba sida su hujiki to maina khara yawre adagi di hujiki international armed conflict to hujiki jena dre madu kai no kanda Geneva Convention mari 1949 gi adu matungda 2 additional protocol 1977 gi additional protocol 1 gi article 1 gi paragraph 4 the very clear oire hujiki ko self determination ki damakta fight tori ba adumba mi singdo international adu ki conflict to international armed conflict ni high re ba ko aduna kam yene ngai letre sima leire ad India na reservation tawe hojiki ICCPR gi article 1 ani do India na reservation pi ba ko reservation ti reserve tawe akhoi da chatna ro ba lo oina aduna India na kai hage kanda right to self determination do akhoi da palo akhoi da pandu ji kabai pandagi only in the kaino da Indian high say apply only to people under foreign domination the pani atopa the paloi high re India sam singjani da ko amaina palame aduga leibak marina objection tawe leibak marina aduda France yauri German yauri Netherlands yauri Pakistan du budi haiza suma thopa ko aduga France German Netherlands na objection thangal leba ko India na reservation tawe article 1 ante article 4 to 6 to 8 to tawe aduna wariam ni article 1 is our concern article 1 right to self determination je Indian reserve thameba jiki treaty sign to ba accession ratify to matam da aduga France German Netherlands na kama hage kanda India na tawri da ko yaning de
ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤቭ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤቭ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯇꯨꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯒꯤꯚꯟ ꯇꯨ ꯑꯣꯜ ꯗ ꯄꯤꯄꯜꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯪ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯗ ꯆꯠꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨ UN ꯆꯥꯔꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯅ ꯖꯔꯃꯟꯅ ꯅꯤꯗꯔꯂꯦꯟꯗꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯐꯥꯎꯇ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯁ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ UN ꯆꯥꯔꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯅꯦꯕ 1970 ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯅꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯗꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ UN ꯆꯥꯔꯇꯔꯗꯨ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯦꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ICJꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁꯅ 1951 ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯦ 9 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ एनफोर्स तौदोनी 1 day ahead of यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट अदुना अदुगी कन्वेंशन दा माग एडवाइजरी ओपिनियन पीबा ICJ से अनि लेमाय जुरिडिक्शन अमना एडवाइजरी ओपिनियन एडवाइस तौबा अमना कंटेंशियस स्टेट अनि खनरगा वायेनबा को एडवाइजरी ओपिनियन पी अदुदा काय हाकेंदा जेनोसाइड कन्वेंशन की को सिंगबदी 1949 की जेनोसाइड कन्वेंशन की नी अब ता ICJ दा हाइसे ट्रीटी अमा रिजर्व तो मतमदा मागी इंपोर्टेंट प्रोविजन अदुगा ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ ट्रीटी यावबदो अदुदी रिजर्व तौबो यारोयना हायबा ICJ ना अदो में येंगदी इंडिया ना आर्टिकल 1 रिजर्व तौरसे ICJ की 1951 की रूलिंग से पालगदी आइन खमदा बेरा खर लेब इंटरनेशनल लॉ अदुगा हुजिकी राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन सी डिक्लेरेशन इंडिजिनस पीपल 2007 की आर्टिकल नंबर 3 दसु यावरमी अदुगा वीना डिक्लेरेशन याम चावबा बेना दा 1993 दा NGO कयानो लिसिंग तरेबा लाख तरेबा पुल्लगा डिक्लेरेशन अमा तौकी को कन्वेंशन अचौबम बेना दा अदुदसु मोइना राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन से ह्यूमन राइट नी ह्यूमन राइट मधु फंगदगदी अतै ह्यूमन राइट कैम काना रोयगन हायरमेबको अदगिदी आई हाइजे करे राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन अनि अमना इंटरनेट हाइदी गवर्नमेंट अखोसु यावबा कनामदे डिस्क्रिमिनेट तौदबा इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट फजना पीबा अदुन इंटरनेट सेल्फ डिटरमिनेशन कवि एक्शन हागना इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिपेंडेंट नेशन नमोइना लैबा अतोप लेबाकता पुनगेरा पुलोरा माथोकपा फ्री कंसेंट तौबा अदुना एक्सटर्नल सेल्फ डिटरमिनेशन कवि को अदुम खंबिरो अदुगा मसी कदा कदा पांखे इनौ नौबदा कोसोवो इंडिपेंडेंट फ्रॉम सर्बिया से एग्जांपल ने अदगिदी अब काजिया फ्रॉम जॉर्जिया दगी लेबा मसाम जो काय ही अदुसु एग्जांपल ने अदे सेल्फ डिटरमिनेशन से मसी क्राइटेरिया आइलो संजरगे सर मिनिट मा तादने दाइ ngahore zamani tade ngangthorge aduna right to self determination criteria si maru ere criteria nga saije bodo number 1 da sovereign and independent state amoina leiba si self determination ni criteria ani subada atopa state ta punba ahum subada atopa state ka any manas any mechanism tarok associate tauba sumain ahum le right to self determination meaning se external duni ko sima internet do haija roi matam lawre sima adung ai sai kaubiganu right to self determination irga omnis never all states should obligation toward all state to fulfill that ka sai right to adagi author kharana budi hojik se akoi su haire si jus cause ne haire irga omnis nataba principle wang bam le international law ge maduna jus cause kawi JUSCOGENS jus cause hasina par emptory norm international law from where no derogation permitted aba si norm se jus cause ne oi hibada kanam da thugai ba yaro si norm se adugi status kwai wang status international law da adu jus cause kawi article 53 of Vienna Convention of Law of Treaty da yawdo in 1969 ge aduna adu yawrabani right to self determination say not only customary law not only the erga omnes principle this is jus cause and high bahore scholar kharana english ki kari ko swai so koina hai du yakon taramoi ko aduna jus cause oita ga di bera la kanam ta thugai ba yaroi adagi last and lo select for the people ki definition sin lo jen doni akhoi je people oi bata ga di if we are people then we can exercise right to self defense if we are not people no right of self defense as self determination khangbi oro ko people si definition si si oigadabne haiba leite huji phokta amuka haije ko right to self determination se aina phangoi nangna phangoi ba this only to the people da POPLA people is the nation never manai ko aduna phangdoi ni aduna sigi matang sida people ge definition se no universal accepted definition
अद इबोर जेनिंग्स नुपा अमने इबोर जेनिंग्स अफाव इंग्लिशमैन नि क्या फाव क्या मासे आईसीजे की जज ओइरमे मासे अदु लाइक का सम इबनी मान हायरमी हाइबर लाइन्स पीपल कैनॉट डिसाइड until someone decide who are people लेबा आइन आईसी people ने हाइजे बियारोबा I am the people so that I can exercise my right to self determination हाइबे यारोबा मी ना नंगे डिसाइड तो बिरक तो ने हाइरे माना को अदु तागा अमेरिका ना कई यूएन नगा सखंग बम चंगेबा मणिपुरीस आर द peoples लेदना को they have the right to self determination kan हायन बम चंगे हाइबनी दा अदु पोसे मान पुथो म याम फजेदना को अदे सुमलागा बिता गुडल बिसिट हाई को मासी करी मैग्नस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मन हायरमे सुमाय हायमान हायबदा अफाव नुपानी को हाइजेसे मोसे अथॉरिटी नि लोगी colonial ओइरगना colonial and the military occupation ओइरगना अदा खोइ जु पान अखोइ नहारोन जन हायबनी को colony नि इंडिया के खोइ से military occupy तौरी नि हायबनी को अदु चुमतारगदी आई मोइ दु सुमि सुमदि हायदे को अदु चुमतारगदी सि पांदोइने people से मान हाइसि अदु ओइरगदी people से केनो को entire population occupy territorial unit no matter of their differences pull up manipur se pull up people oirane ba manipur laiba mi myam se aduda nagas ne people ni adagi di mi amna people ni maitai na people ni highway aroi ba whole manipur laiba myam se occupy tauba military occupation oirama ba aduga akhoi gi foreign military occupation aduga colonial oiraba non self governing territory oi taragadi whole manipur laiba mi sing loina people oirane pula pulaga naga su maitai su ade kuki ari ba laibra khang ba ta jete da yang kana moi ma je pulaga people oirane thugai ba yaro as a unit amoin laurane ba and see international emerging oire ba adu naga je people ni self determination maitai people ni adu sana roi ba aduna ne khoina koknet korang kana ka ke tharami ga hai adu loi lak hai tare aduna unit as considered as a people aduna self determination tok doine sima ade amana ngasai minority guma kai guma sa masu lei se moi self determination ki right leite sida haire ko aina haiba nati sida like te yorome ithini group macha na ai ju self determination tawne haiba yaro pull up on sakane manipuri se people ni self determination belong to manipuri haiba ni da naga kuki maite ni chatwe smai yorome ko hida adagi di moi se lotion ja ko de sarja 1 minute ad amana people se self evident haibam le ko self evident sida maru ere people see mean lepa people should be self evident kanam ta na haida ra dong ira na khangane people se adana manipuri the people is self evident na haida ra khoina adu ta ga di they have the right to self determination sima aduga mosi ethnicity language history ge am lai haida na mai te jai manipuri history ethnicity language ke se tongan ba leijari dana ko adu da pan ba ma adagi di mutual affection and the sentiment mayam ja khoi mayam si akoi sentiment adagi mutual affection leijari dana ko aduna this is a akoi people na be proof ni da ana isam sam na haijara kanda akoi gi international law na mipum khuding maksida individual sida right pyramid no human kaure individuals na pullaga people kaure adugi people do adu right am pyramid adu right to mam self determination kawi ana self determination se phangna ba tan ba international law aya pi ko adu wari ni da sam sam na haira ba aduga manipur gi du mayam pan biro ba ko ngasai ngang re mayam akoina ai su kha yaw khre we should apply to manipur and it is apply to the sana ragadi self determination leire apply to the sana ragadi no self determination ko lan hori ko da hu darang oi to e ba ko ana self determination oi se haragadi lairik pa da di yaro dina ko ai gi matam loijare ai sai te tinjare thank you yam phajaba wapam am yananba resource person na thammi gare aina mohana repeat tawrudraga chu koi ga merger agreement che namdana tawghibra namdana tawghi haibu waragadi international law da madugi liability leibedi ko ani adu namdana tawgi de haibu gi question amadi leiba aduga right to self determination irom dom lepcha ba isani chabu ngakcha ba haibu suda makal ani ahum haire asi manunda aikoi ge chana ba internal oiro amo oiro self determination se aikoi ge right ni haibu chima thambire aduga people haibu suda Meitei people tangkol people adu people haibu yadre manipur as a whole manipuri haibu se asi people se masi go ane to gadabne na haiba aduna hana aikoi ge netai ra bonnasu
पूर्ण दायित्वशील शासन है डिमांड तौरमी करीनोदा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है मसीसु राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की मचा अमने मोइगी लोंदादा पूर्ण दायित्वशील शासन है अदुगा अखोइगी सेफ कनो से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फुल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अमा लेहलु हाइबसी सेल्फ डिटर्मिनेशन की पोट अमने अदुना असि खक थमजरगा होरेन मायामना हंगदबा ऑब्जर्व तौबिगदबा अदुगा कमेंट तौबिगदब सिंगदो अदुम नोट तौबिरो मथंग सिदी कोई मैम चाना चाना अदुम कोई के अनिसुबा पैनलिस्ट और रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सापम तिलक कुमार नहोंना नसक ताउदरबसु मैम न खंगनरे हाना माचे लो तौद्रिंगदिगिसु अदुम मैम के कनोसी सोशल वर्क तौदना अदुम लाकपनी हौजिक असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मणिपुर यूनिवर्सिटी नि मागी टॉपिक ना ड्रैकोनियन नेचर of Armed Forces Special Power Act 1958 and its impact in Manipur. Adugumba jungle gi law oiba draconian oiba tamthiraba apasbase masina Manipur da pibe chaitheng hatare mitai rondadi masi matang da ngamgene. Now you may take 30 minutes. कोहरना सिंबीबा नोंमगी ओइबा खना नैनबा थौरम असिगी मॉडरेटर ओइना लेंसिनबिरिबा काय खमनजरिबा सीनियर एडवोकेट खाइदे मनी अदुगा रिसोर्स पर्सन ओइना लेंसिनबिरिबा काय खमनजरिबा डॉक्टर धर्मवीर लाइस्रम सोशल साइंटिस्ट मियाम ने हेना मसक खंगबीरबो ओजा दुगा डॉक्टर वाई प्रेमानंदा हौजिक हौजिक डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की हेड डिपार्टमेंट ओइना थौ पुबिरिबा लोइना लोइना ngasiगी थौरमसिगी प्रिसाइड तौबिरिबा कोहर की कन्वेनर काय खमनजरबे याम्बा फुनिंद्रो कोनसम तिनबिरिबा ख्वाई पुनमक हानबा मक्तदा खुरुमजरी साका लोइना लोइना सही हुंफुतरुक हेना अवाना खांगगा लागा अखोइगी थक्ता ओट नैबगी पांबई अमा ओइना सिनरे हाइदना मियामना लाउनरिबा अफस्पागी खना नैनबसी अदुम हौजिनजरके मयाम अदुम लौखटपीरिबा अदुगा लोइना लोइना पुक्ता अदुम संग्रगा अपस्पा इसी करमाइना हौरकपनो कया यामना खुदोंग थीबनो हाइबदु पुक मनुंग यौना संग्रगदी पुक्तुदगी इ चारिबा पोतुदगी अमुक तुमग्रगा इ ओलगा आइगी ब्रेन आइगी सिंगली नाउरी पुनमक्ता संगागा मदुना हिंगलकपनिना अपस्पा इसी कया यामना मोओंग तादबा कया यामना साथीबा पोनो हाइबदु खंगनबगी खुदोंग चाबा अमा पीरगा अखोइगी डिस्कशन असी होजबनी हाइना अदुमाइना थमजरी अना एखोइना अपस्पा सि ngang ममांगदा ngasi si ai pukningda haibam khangdaba ma fawai maramdi karigino hai matamda apaspa gi maramda khanna nainabada achauba thodang lauraga lakpa kai khunajariba senior advocate khaidem mani oza dhanavir laistram RK Anand Professor N Sana Zauba Dr. L Paradesi mayam singsina ngangba nainaba mayam si aikoina college tamingaida college dagi cycle tuongaga oza singsina wa ngang dore haragadi koi tan tanaraga koi meeting mafam thiraga maningda phammaga oza singna ngangba si taraga Armed Forces Special Power Act maramda ngangiba mayam si aikoina taraga lai ngasi di sahi yam kuirabagi matungda oza singsiga amuk pullaga अखोई से अपस्पा की मरम दा ngang na bagi
matam amamuk lakpa haibadi apaspa haisi kayam sathina mirol naina kayamna sangna laage haibase ngasigi thauram sinei staida sumaina lae Armed Forces Special Power Act ki maramda ngangbada mapung oina ima sing dagi haudragadi masi mapung phadi haina logjai maramdi Armed Forces Special Power Act si khwaidagi hena yaningdaba protest aduga masigi mayokta lepkhibasi lamdam sigi ima singa haubani aduga Armed Forces Special Power Act ki khwaidagi wangba thakta khanakhiba government ki thakta khanabasu monorama laikhidraba matung aduga sarbilana chara helakpa aduna nupi singsina laurakpa thodang siga yaudana Armed Forces Special Power Act si nainaba yadaba matang amadi oirei aduna hojik laibu wafamdi hanana nainaba 1993 gi adwaidagi oza singsina yamna fajana yamna maong tana nainabigraba wafam ngatani Armed Forces Special Power Act ki matang se adubu ngasi na honana aingonda pibiriba wafam di kaino harkanda Armed Forces Special Power Act se draconian oiba law mara black law ra natraga lawless law ra haibase masi utna ba kona jabani aduna masida ina masigi khana naina basi nungaina ba part taru khak thoga aigi discussion aigi discourse se madudaida yoksinna ba kona jai aduna ekhoina koina khangbada apaspa haibasi Armed Forces Special Power Act si 1958 seme 1958 semazigi mapung oiba maramdi karigino hairaga matam amagi khaidoktriŋai gi Assam aduga Manipur gi jaga kharada naga hostile gi ihou leibadagi madugi ihou singdo yamna pikpa ihou du namthana ba honaba matamda achauba loma samjal aga matamdudagi 1958 tagi adum ngasi 2024 fawba lengdana adumak lai the Armed Forces Special Power Act si akoigi loilam laingak sandokpagi lemhou khakni haina la hainei maramdi karigino hairakanda Armed Forces Special Power Act se loilam laingak leiringaida British na semgiba law singi manungda amani aduna 1947 ki akoigi India ga Pakistan adu partition tawrakpa matamda thokhiba irangsi ngakthonaba honaba matamda akoigi sumai tawdana special power armies in the special power piba ordinance mari khak Bengal gi Assam gi aduga Delhi gi Punjab gi loinana hoji UP oriba United Province hairiba province sings deida ordinance salai adubu ordinance gi horokhamdi 1942 gi Armed Forces Special Powers Ordinance haina British na Quit India movement nam thanabagi damakta India gi ning tamasi nam thanabagi sem giba colonial law akoigi loilam lainga ki law do madudagi laurakpa machakni the law si semba matamda yam nganna Manipur se nation state ama oirambadagi merger tawraba matungda chief commissioner gi province oire chief commissioner gi province oiraba matungda union territory amu oire union territory oiraba matungda housingna amu state hood leire aduna 1958 si union territory fawa oidri chief commissioner gi province oina leiri Assam gi manungdagi Nagaland Mizoram aduga Meghalaya thoktriŋai gi Assam Manipur aduga Tripura hairiba singsi leiringai matamda 1958 ta semba lone aduna ain si sembagi haurakpagi wari si nahonana ningsingbani sidi nahonana ningsing bangakani aina ngasai thamjakre layoi khrabasu yaure aduga ngasi phambiri basing ozasing aduga ahlaman singna 1990s gi adwaida yamna nganna nainaba yaba aduga loinabak nainaba ground work ki thabak sidi loi khraba ngaktani aduna sidaida mapung oina ain ama semba matam sigi 1958 ki ain si sema ko matam da matam dugi home minister GB Pantna bill si puthoi aduga bill si puthoktingai da ordinance ama hanadi jari garabani abakoi gi president na bill si puthok pasidani yamna nungai rise bill si puthoga temporary oiba matam kharagi oiba bill ni mase matam sang na chanagadaba perpetual oina laigadaba law nate
अदुबो परपेचुअल ओइरोइदबनी हाइबसे ngasi chahi 63 sure 1958 tagi masing count tawrga yengba matamda ana masigi law si puthokpa matamda pung ani khaki khanaki hai pung ani gi matam aduga matam du daida manipur gi MP ogiba Laisram Chauga R Suisa ani sne yamna kanna oppose tawi maramdi Laisram Chauna masigi law si law haibadugi magun chendaba lawless law aduga magi londa black law oigani aduna mibu waren yaudana phaba singnabadagi kapa sugumba yaubase masi afaba law ama oiroi masigi law se pass tawroidabani haidana mana oppose tawi aduga R Suisana su naga gi irang leire naga hills ta aduga army thajallaga naga gi irang loisine haibase loisinba ngamoi masina problem se solve tawba ngamoi haibase 1958 ta Suisana parliament ta adum phongdoga leirami Suisana hairam wafam do ngasi su adum sumli bra haina adumaina khalle aduna makhoi ani khakina tana aina haibase parliament na sembani adu sembas deida Trisur gi MP kharana su Trisur aduga atopa MP kharanasu sigi ek sigi mayokta bill si khanarakpa ma pungani kha khanaba matam sida yaningdaba yam phongdore aduna kaino hai kansta sigi law se pass tawtargadi military martial law ma emergency law thoktana thambaga chap manarani aduna emergency yauda bida martial law thambai base chumde aduna law simakti afaba law nati masi pass tawroidabani hai aduga MP atopa Mohanty hana mana phongdo ambai matungda free oiraba ningtamaba India British ki loilam laingak tagi sahi sangna akhoigi ihog tawraga ningtamba phangaba asigumba laibak amada baf wire mayam ama kharga laibak ngasidi akhoigi mitta lambi punamakse baf wire na lambi gi leiteng oiraga laibam oire aduga concentration camp kumba adumaina semgadaba law se masidi pass tawroidabani subnagi havildar gumba amagi wakhalda havildar aduga magi makhada leibasingina ubada kappa yabagi power ama pirakpa taragadi madugi power do India gi democracy da khwaidagi masak thiba law ama oigani aduna masigi law se pass tawroidabani haibasi law si semna bo konarakpa law si gi semgalakpa matam ma poklakpa matam sidaida sigi posing se ha nainagi adubu aikhoina mapung oina India di majoritarian democracy ni aduna majoritarian tyranny natraga majoritarian democracy gi awabadi ngasi akogi minority singna adum thengnari phana aduna law si adum pass tawre 1958 ta pass tawri aduga 1958 ta pass tawba matamda di Manipur Assam and Manipur Armed Forces Special Powers Act Manipur and Assam 1958 ni adubu masi 1958 ki matung state amuk 1972 dadi masi amuk nauna emen tawraga atopa state sing nauna semakpa Meghalaya Nagaland Mizoram si loina bak man sandore hambadadi leite Nagaland pokte aduga Mizoram kona pokpani aduga Meghalaya kona pokpani moi poktringai dagi leirakpa loni 1958 ki Armed Forces Special Power Act hairasi aduna 1970 ga 2 gi ahong basdaida achauba ahong ba khara lei madu ai marakta sum panjarake adubu mapum oina yengba matamdadi ainsi amna pikpa law ma khatani section 8 khatang yawba law mani section yamna constitution dawna tharaga yaw leiba adugumba law nate yamna pikpa law ne adubu sidai staida section 3 da ngasai panbigiba akhoi moderator na su panbigiba disturb area ne haina lauthokose section 3 gi makhada lauthoi section 3 gi makhada disturb area haina lauthokpasi ahanba 1958 ki matamdadi state government matamdu state government haibadi Manipur se province oina chief commissioner gi province oina leiribanina government state government haibase akoigi chief commissioner duna natraga administrator duna aduna adum oire aduga Assam gi na governor oire adubu state hood phangaba matamdadi state ki government leire aduna sigi 72 ji hongakpa matamdadi power se central government su ama pisal laga leire hanane state ta leirambadagi center da pisal laga center amasung state ki opinion da magi opinion dani karamba assessment no haibadu madugi criteria kari yengaga mase
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2024ꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯖꯜꯂꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯖꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯂꯣꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯛꯇꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯔꯤꯕ ꯇꯝꯊꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 4 ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 4 ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯉꯥꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯉꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯤ 144 ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ CRPCꯗ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯅ꯭ꯌꯥꯌ ꯁꯪꯍꯤꯇꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯨꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯨꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯩ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯥꯎꯔꯤꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯆꯩꯇꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯔꯊ ꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯨꯔꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ ꯄꯨꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯅꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯟꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯔꯤꯅꯤ कमीशन ऑफिसर ओबे याय वारेंट ऑफिसर ओबे याय नन कमीशन ऑफिसर ओबे याय नन कमीशन ऑफिसर इजे हबिलदार दगी हौरनी लेंस नाइक कुंबा अखोगी सिगुंब सिंगसे सिगी वाखंदा मागी कोकता मागी वाखंदा सुमाइना सिगुंब मीसे सिना अखोगी लॉ एंड ऑर्डर अखोई पब्लिक ऑर्डर से कायरक तोरे हायरगदी मंगोंद पीरिबा खुलाइसना नोंमैना दुम काप यारे दोंग दोंगना कापथोकपा अकाइबा कशो अकाइबा लेत्रे मंगोंदा एससीडी इरांग थोकदोरेना अइना खल्ले अइ ऑर्डर अमा दरकार लेते ऑर्डर अइना दुम पिजदोइनी ऑर्डर से मरमदि अइना एस अइना सीडी इरांग थोलानेना खल्ले खल्लगदी यारे हायरमना अइना खल्ले हायरगदी दुम अदुदा यारे अदुना काप यारे अदुगा लोइनाना ngसाइगी यूज ऑफ फोर्स खुला अखोइगी फोर्स से सिनबा याइबा फुगेजु याइ खुतुम सिनगेजु याइ फोर्स सिनबनि नोंमै सिनद्रसु याइबा फोर्स हाइबनि यूज ऑफ फोर्स नि अदुगी यूज ऑफ फोर्स तुना कैदोगे याइ कांदा सीबा भोग याइबा अदुगी फोर्स तो सिनबदा ngakthi japaju dum याइबा मरमदि फोर्स हम सिनरगा अदि यूज ऑफ फोर्स ने बदो यूज ऑफ फोर्स नि अदुना सिदैदा होय अहान बदा मा वार्निंग अमबुदी पियु हाइको अदुना सिगी फिबम से लैतारगदी ngसाइगी अखोइगी मी से चिंगनबदगी फाबा पुनबा फुबा सि लोय यारे हाइबसी सेक्शन 4 सिदैदा सेक्शन 4A सिदैदा थोगले अदुना सेक्शन 4A सिदैदा 1995 ता थोखिबा नागालैंड की केस अमा लै 1995 ता राष्ट्रीय राइफल की गाड़ी से तैयार पोखाइबदगी ngसाइगी 4 सिदैदा हाइरिबा ngसाइगी मागी ओपिनियन दा माई वाखंदा खोगी इरांग अमा थोकतोरेना नोंमै कापाबने तौरगा नोंमै जे पुंग अमरो नोंमै काप कानसिदैदा मिसम 8 सिरगा मिसम जे कुनिथोय हेना सोएब अबदि ngसाइगी चिंगनबदुदगी कापो हाइरमना दुम कापे तैयार पोखाइबदुदैदा 1995 की केस ता अदुना मसी अखोइगी मियोइबगी तांगना फंगबा मियोइ मपोक बर्मा बौना पोकप ngamde हाइबा मियोइ मपोक से खुदक अमतदा ट्रायल अमत तौदना मी अमगी थवाई हाइबसे ट्रायल तौरगा हाटप नतना लान लाउथोबा फरे लान लाउथोगदी हाटप यारे एनिमी कैरेक्टर दो उरगदी अदु नत्रगदी प्राइम मिनिस्टर सु प्रेसिडेंट सु लैरिबा कनामतना मी हाटप यादेब लोगी मतुंगिना लो अमना ट्रायल तौरो मतुंगदा मा हाटप यारे हार कांदुदा हाटप ngaktनेबा सिददी चिंगबु चिंगनरदी नंगी मीदो दुम हाटलो नंग जजु दुम ओइबे यारे नंग अखोइगी एग्जीक्यूशनर सु दुम ओइबे यारे लोय ओइबे यारे नंगोंदा पावर पुनो लोय सिनरबनी नंग अदुम तौबा थबक से तौबा यारे हाइबजी सेक्शन 4A दा पीजे राइट टू लाइफ हाइबा मियोइबगी पुंसीदा डायरेक्ट हिट तौरिबा पोसे सिगी कैनोसिने सेक्शन 4A जे अदुन सेक्शन 4A जिगी मतुंगदा ngसाइगी फाबसे वारेन याउदना फाबा याय मीजे चिंगनरगा दुम वारेन याउदना दुम फारगा याय अदो फारिबा मीसे
अखोइदा पीरिबा कॉन्स्टिट्यूशन द पीरिसी आर्टिकल 22 द पीबा हाइरिसी फार कांद 24 आवर भोगी मनुंगदा मीसे सिनो हाइबने अदो सिदैदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट सेक्शन 5 द हाइरिसिना मीसे फारबा मतुंगदा आर्मी न फारबा मतुंग सिदैदा अखोइगी थिंदा तौदना विथ लीस्ट पॉसिबल डिले थिंथदना मनाक नक पुलिस अमदा सिनो हाइबने 24 आवर की मनुंगदा नंग सिनदबा यादे हाइबा हाइदे लीस्ट अखोइगी पॉसिबल डिले अदुगी सिगी लीस्ट पॉसिबल डिले दा विजय कुमार याउगी लीस्ट पॉसिबल डिले दा मसक खंगदबा लोकेन की मणिपुर दा 1980s की दा अखोइगी डिसअपियर तौगिबा मी याम लैखरे अखोइगी कनो सेदा अदुबु एक सिदैदी हुजिकिसने 24 आवर बोगी मनुंगदा नंग पियु हाइनदी ई देब नैनरगबुदी 24 आवर बोगी मनुंगदा पुथोकदौने हाइना कॉन्स्टिट्यूशन न पीबनिना सिदा चक्कदौनेना हाइरकपदी याय अदुबु लोसिददी पीद्रबनिना अखोइगी हबिलदार दुनदी आर्टिकल 22 अदुदी पाबदु नुंगाइरमोइदौबनिना विथ लीस्ट पॉसिबल डिले हाइबदुदैदा अदुदा अदुम लोइसलगा अदुम मी मांगबसे याम याखरेबा मी मांगबगी अदुम सनामचा याम लैखरे अदुबु डीके बसुगी केस लाखांदा वारेन पीबगी अरेस्ट मेमो पीबगी पोती कोना तपना लाए अदुना सिगी हुजिकी कनो से लाखान सिदैदा मयामना ख्वाइदगी चैलेंज तौबा पोट अमदे करिगुम्बा अरानबा थबा अमा तौरुरे चुम्मी मियोइबने अरानबा थबक तौदबा यारोय अरानबा हाइबसे असोइबा अरानबा हाइबसे तौगनी इंटेंशनली अरानबा तौरुबसिंगदुदी मरालगी मतुंगिना चैराक पीबा प्रोसिक्यूशन तौबा हाइबसिदी चटना कांगलोने अदुना मसी प्रोसिक्यूशन तौबसे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लौबसे करिगुम्बा हुजिकी पावर अखोइगी रेस्टोरेंट अमता लेत्रबा अखोइगी याचल लाक्त्रब सगोन दौना थादोब पोसिदैदा मान अरानब अत्रगा थबक तौरब मतमसिदैदा कनामतने माबु प्रोसिक्यूट तौब यारोय सेंट्रल गवर्नमेंट की अयाब याउदनदी मसे कनामतने अयाब कमता तौब यारोय हाइबसे सीनी सेक्शन 6 द यावरिसे अदुना सीना चौराकपा अखोइगी 1 दगिना 7 बौ खतनी यावरिसे सिदैदा पी अगसु कया मपांगन कनबगे हाइबदो हुजिकी सीना दुम ताए अदुना सिगी सेक्शन 6 सिदने इवम की 1526 की केस ता प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पीयू ना सही सांगना हुजिक फाउबा प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पीयू याददना लैरिबा मयाम सिंगसे सिगी सेक्शन 6 मसी चैलेंज तौबने अदुना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से मथंदा पोगलकप्रा मासे कदाइदगी मागी पोकफम की युमभम जे कदाइदनो हाइना थिरकपा मतमददी कॉन्स्टिट्यूशन दा थिरए कॉन्स्टिट्यूशन दा अमखक यावे मणिपुर दसु यामना ngangnaba आर्टिकल 355 ना हाइरेदी सेंटर की मथौ जे स्टेट अमना स्टेट सिदैदा एक्सटर्नल एग्रेशन तौरबा नत्रगा इंटरनल डिस्टर्बेंस से थोअबा अदोय तारगदी सेंटर अइना नंगबु यंगसनबा अमा दरकार ओय नंगी यंगसनबा हाइबसे अइगी इथौनी हना हाय इंडिया से फेडरलिज्म नि सेंटर के स्टेट का अनि से मानना लेगदबनी अदुबु सेंटर ना गार्जियन ओइना लेगदबनी हाइबसे 355 सिदैदा पीरे कराइदगी पीरे इनो हाइबदो अइ होरेन अखोइगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट करी हाइगे हाइबदो अइ पंजरके अदुना सिगी 355 ता हाइजे स्टेट अमा दा एक्सटर्नल एग्रेशन लाबा नत्रगना इंटरनल डिस्टर्बेंस लागतारगदी सिगी लागतारगदी सेंटर ना स्टेट टू यंगजनबा अमा यंगजनबा दरकार ओय हाय अदुना 350 का 5 सी नतबदा 352 हाइदना इमरजेंसी लाउथोकपगी अमगा लै ngasa haiduna ngasai parliamentary debate haiduna emergency lauthoktana martial law thamdore haire sida emergency ki 352 da hairisi war ne external aggression ne aduga internal disturbance ne si la kan sidai di emergency lauthokpa yai hai chume 1978 ta akoi gi internal disturbance haise emergency lauthokpagi clause akoi 352 da gi di lauthokhi aina ngasai thamjari na 355 ama 352 ama 352 दी इमरजेंसी लाउथोकदोइनी 350 का 5 तना सेंटर ना आई से नंगी गार्जियन अदुना नंगी अवाना तारबा मतमदा अइना ताप लाउना पाइसलगा अइना अइ चंगबे याय हाइबगी पावर 352 दना इमरजेंसी लाउथोगा चंगकदबा अदुना सिगी अनिस दैदा इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पीरियड टू लोइखरबा मतुंगददी इंटरनल डिस्टर्बेंस है थम्बद बेराम काखले अदुना मसी आर्म रिविलियन न ओंथोजेना हारगा आर्म रिविलियन न ओंथोगा
352 की मखादा इमरजेंसी लाउथोके हरगदी एक्सटर्नल एग्रेशन ने आर्म रिविलियन वार सी थोगदी स्टेट से इमरजेंसी लाउथोक यारे हाइना लाए अदुगा हुजिक अखोइगी सिदैदा लाइबो पोस्टना 355 ता एक्सटर्नल एग्रेशन का अदुगा इंटरनल डिस्टर्बेंस का अनीसिने अदुना सिगी अखोइना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से करीगी सेमैनो हाइकांदा सिविल पावर से एड तौनबने लैरिबा मतम दुगी गवर्नमेंट दुगी सिविल पावर से मतेंग पांगनबनी अदुना मतेंग पांगनबगी पावर से कॉन्स्टिट्यूशन दा अखोइगी अखोइना लोगी ओइरबनिना खरगरा सुम पंजर अगे अखोइगी शेड्यूल 7 हाइना सेंटर के स्टेट का पावर येनबस देदा एंट्री 7 टू एंट्री 2 ए दा मा यावे आर्मी से सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी से सिविल पावर से मतेंग पांगनबगी दमकता अखोइगी आर्मी थाजन ब याय हाइना हाय अदुना सिगी मयाम सिगी युम्भम सिदैदा युम्भम ओइरगा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से माई माई कनो सिंग सिदैदा मिनिट मंगा खितंग लौजब यागद्रा अनि मंगन मेरा तारे ओके अदुना सिगी सिदैदा सुमाइना सिगी कनो से करी है सिगी सिदा आई समझन जरागे सिविल पावर से दुमाइना लेरे अदो हुजिक लाई क्वेश्चन दी इंटरनल डिस्टर्बेंस है करीनो इंटरनल डिस्टर्बेंस है करीनो लॉ एंड ऑर्डर का दुगा पब्लिक ऑर्डर का इंटरनल डिस्टर्बेंस का आर्म रिविलियन सिगा करी खेनगे हाई कांसदेदा इंटरनल डिस्टर्बेंस है बसिदी ngसाइगी पब्लिक ऑर्डर है लोइना कायरअब मतमदा सरा सन्ना सिटना कायरअब मतमदा इंटरनल अखोइगी इंटरनल डिस्टर्बेंस से थोए से इसम सना कांदा मी हाट पाइ से सी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नबा अदुबु मी हाट पसे कम्युनल लाइन द मी हलक तारगदी मधु पब्लिक ऑर्डर की क्वेश्चन अमो इन थोगला एबा अदुगा मसिगी मी हाट पगी कम्युनल की लाइन द मी हाट पसिना स्टेट सिमा एंटायर स्टेट अमा सथरक तारगदी मधु इंटरनल डिस्टर्बेंस ने हाइदना थोगला ए अदुना ngसाइगी इवम की केस यामना मरु ओइरा कांसदैदा इवम की केस ता मणिपुर से सिचुएशन से करीनो हाइना नैनर कांसदा मणिपुर दा थेंगनरी सिदी अखोइगी इंटरनल डिस्टर्बेंस नि मणिपुर दा वार लाइक सिचुएशन लई गायना पिरकपा कमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ना यादरे मणिपुर दा लई से इंटरनल डिस्टर्बेंस नि मरमदी सिदैदा अखोइगी इमरजेंसी लैरे हाइबगी करिगुम डिक्लेरेशन ना चिंबा अमत लैते अदुना सिगी डिक्लेरेशन से लैतबनिना अखोइना इंटरनल डिस्टर्बेंस नि हाइदना लौगनी हाय अदुना इंटरनल डिस्टर्बेंस हाइबसिना मरम ओइरगा अपस्पा हाइबसि अखोइगी लमसिदैदा लंबी जे तौरगा संजले अदुबु सिदैदा नुंगाइबमना इफम की केस दा हाइरे इसना नॉर्मल सी से याम सांग लेरक्त्रबा आइदि मतम सांग 1958 तगिना ngasi बावबसे नॉर्मल सी से सुंगलै लेतबा चाही सुप इन एड ऑफ सिविल पावर हाइदना लागदी सिविल गवर्नमेंट टू सोइब्रा नत्रगना आर्मी ना फेल ओइब्रा अनीजिगी मरक्ता फेल ओइबा अमा यावरे मतम सांगना थंबा यारोय मसिना अखोइगी डेमोक्रेसी से मोकरी ओइना थम्मे मसी अखोइना इंडिया की डेमोक्रेसी से लेत्रबगा चप मानरे हाइदना सुप्रीम कोर्ट ना पी अदुना मणिपुर दा थोइबा पोसे अनोबा हुजिंग हौगिबा मे चाही की मे दगी थोलैबा पोसे करीनो हाइबदुदी कनाजु चपचाबा वाफम थमदे नोमगी होंगा चली अदुना इवम की केस सिबोगी यंगप मतमददी मणिपुर दा लेरिसे वार नते वार लाइक सिचुएशन नते इंटरनल डिस्टर्बेंस नि अदुना अपस्पाली सले अदुना सिगी स्टेदा अदुई तारगदी क्वेश्चन अमा लाइदी इमरजेंसी लॉ ओइरिबा पोसी इमरजेंसी लाउथोक्तबदा करिगिदमक्ता इमरजेंसी लैतबा मफमदा संगजलगा थमजले इनो हाइबगी क्वेश्चन अमा थोए अदुना ड्रैकोनियन ओइब्रा ओइदब्रा हाइबदु आई याम तेंतकना अखोइगी वाफुम खरा अखोइना थमजगे अना सिगी अपस्पासी नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स की केसता नैनरकांसदैदा यारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यारे सी अकाइबा कैम लेते हर कांदा 10 कमांडमेंट अमा पी हाइबदी पुलिस ना ngakada आर्मी ना ngakada samna हर कांदा नंगी मीदा ऑपरेशन चथबने ना खलो अदुगा ऑपरेशन तौबा मतमदा यारिगै फोर्स सिजननु अदुगा ऑपरेशन तौबा मतमदा पुलिस यावदन नो ऑपरेशन तौनो हाइबा सुम मयाम से पीरगा थादोरे होजिकी कनो स्टेजदैदा थंगसांग अमगा गीता अमगा पुन्ना पिसले अदुना सिगी स्टेगी लाकानजिददी सिगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से ड्रैकोनियन ओइब्रा ओइदब्रा हारगदी राइट टू लाइफ द डायरेक्ट
threat tawriba article section 4A sidi India ki constitution na piriba article 21 right to life and personal liberty hai sigi life sidi de yaw si keno ha kanda karigumba law ama semaga law duna piba procedure dugi makhada akoina mi se life se deprive tawgadabani aduga maduda pigadoriba procedure do haidi mi ama khangna warep su loba ja su oiba mi amana thabak su pangthokpa adu yaroi procedure haibadu sagi just fear and the reasonable haidi procedure do just oigadamne fear oigadamne reasonable oigadabane aduga law aduda semiba law dusu hillar na law ma semaga jiu mayam ma hat khiba dumaina ma legality da kem akai belite law di semeba adubu madu law ne haina koba yaroi aduna armed forces special power act se article 21 gadi masada yauzariba constitution ke article 21 gadi yanade maduna maram oiraga masi koina draconian oiba nature ama adum lei haidana lawi aduga ani subada ngasai gi international human rights law mayamama law gi principle aduga ngasai gi si yenga ko matam staida mapung oina direct oina sangsala kan staida international covenant on civil and political rights sigi rights sida staida right to life haise dumpi aduga yamna mapung oina sida leiribasina right to life haibase non derogable ne haibadi emergency leiraba matam bahobada right to life haibasidi mase kakthat basugya yaroi samanana si akoi gi India gi supreme court na jai right to life haibase state na sem banate right to life haibase constitution na pi banate noina sakhang bane right to life haibasidi mina pokpada yaujarak bane inherent oijarak ba pot ne aduna masi akoi gi ICCPR gi article number 6 the piriba right to life hariba non derogable emergency leira bhawda derogate toba yadi hariba right se masiga sanade aduna masiga atai atopa non derogable right tariat se siga yanadaba maramna manipur dagi matam dugi kohor aduga ngasi sinbiriba 97 gi matam dagi hauna sedo report tharaga sum lakpadagi human rights committee na armed forces special power act se refill tawgadam ne na recommend to UN gi forum dagi recommend tawre aduna adugi mathak tu daida koina yengjaba matam da tongan ba women gi oiba committee habadi UN da women ki convention ama lei convention dugi makha da committee ma seme committee on elimination of discrimination against women sina ju 2007 da haire armed forces special power act se lokto si yararoi and si ka chamana na committee on the elimination of racial discrimination sina ju dum haire adagi committee on economic, social and cultural rights lairiba UN ki committee treaty bodies ki committee punamak ayambana armed forces special power act se lawtho armed forces special power act se human rights ki akoi gi standard principle mayam singa kana sanadre si draconian oirabane haina lawi aduga chap manana special rapporteur mayam ma lei UN gi special rapporteur arbitrary extrajudicial execution rapporteur on violence against women si mayam singse loina siga yanadre haina UN gi forum dagi loin takthare aduga loina na Geneva Convention Act 1949 ki common article 3 na haisu lan tawroba bobada judicial guarantee ama pigadabani mi hat paise judicial guarantee yauraga trial tawraga hat kadabani haibase common article 3 for Geneva Convention da haibu pone si punamak se loina bag yang kumatam dadi akoina haibu ka kiwantana loina bakte masiga sum chanarak trabani na draconian oi haibasi madi mayek na taba masana taba wafum ore ai loisinjarage conclusion yogjare aduna sigi punamak si loisalakpa matamda armed forces special power act haibasi ki chap saba description je Jiban Reddy committee na magi committee report ta pi kari haina pi ge haikanda armed forces special power act se symbol of operation ne mi bu ot naiba mi ot mi nei sathabagi khudam amane sangdam amane masi aina haizabanate government semba Justice Jiban Reddy committee ki report tu na haibani aina madu reproduce tokjabani symbol of operation Manipuri miyamna Nagaland gi miyamna Mizoram gi miyamna Assam gi miyamna moida phauri ba pose law se symbol of operation sigi law se symbol of operation ne aduga mase instrument of discrimination sakta chuda north east ki mi khakta nairage na semba aduga makhal gi law oire aduga masina akoi gi sakta khatpa ngamme hadana power hena sinaba adugumba mayam si oire
अदुना लॉ से लौथोओ हाइबसे जस्टिस जीवन रेड्डी कमिटी की रिपोर्ट मयेक सेंगना हानना अदुम थमग्रे अदुना ड्राकोनियन ओय हाइबसिदी अखोइना हाइद्रगसु जस्टिस जीवन रेड्डी कमिटी की रिपोर्ट मसा अदुगा यूएन की ह्यूमन राइट्स की बॉडी मयाम सिंह सी मयाम सिंह लोइना अदुम हाइरे अदुना सिगुम्बा लॉ से अखोइगे अहिंसा की हौरकफम ओइरिबा भारत अदुगा बेद मरीना अखोइगे मपुंग ओइना अखोइगे मंगान पीरिबा ऋग्वेद यजुर साम अथर्वा वेद मरीना पीदना मियोइबगी पुंसी मियोइबगी थावाई सिगी मरमदा अचौबा मंगाल अमा पीरिबा पृथ्वीदा मंगाल अमा पीरिबा लैबाकसिना सुमाइना मियोइबगी पुंसीबु खांगु थक्ता हेक्तमक लोइसिनबा ngamba सुगुम्बा मखनगी लोसिदी मतम कुइना थंबा चुमदबराना खली मसी कुइना थंबा मतमदा अखोइगी भारत की फजखरबा लफु लयोन गुमलबा अखोइगी कुचुसदैदा अखोइगी ब्लेड ना जर जर चिंगबदौना ममी तारगा यामना मचु तादबा फजदबा पोट अमा ओइगनी अदुना मसीदी लौथोकफम थोए अदुना लोइना अदुगा मसीगा लोइना सिगी इहो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की लौथोकनबा होनबदा अखोइगी लैहिद्रबा अखोइगी चितरंजन अदुगा इमासिंग मपुंगोइना इमासिंग पाइबा मैनम अखोइगी थाव खरखरदी तारगा अहिंगदा पाइबा अचोट वाद पाइबा मैनम सिदैदा अचुम्बगी ममी अमदी दुम यावरी सिगी मैनम सिगी मंगाननी मणिपुर मतम सांगना हिंगबा ngamjara iba mayam se aduna ima singbu tawimal khangba adu mapung wena phospa gi matang da ngang kontam dadi ima sing gi da tawimal khangba uchari mapung wena sura nom laga koi gi imung puraga awa basu dum khangiba aduga leibak ki sudum yauriba nungai ba imung gi midi ke yawba thengnade aduna sigumba waraga aduga hingnabasu lan thengnariba leibak ki su lan thengnariba ngasidi ima sing mafam da oina kurumjari haiba wafamje thamjara losinjari. Thank you. Yamna pajaba oration nama pibagal loinuna yam pajana draconian nature of the Armed Forces Special Power Act 1958 and its impact in Manipur. Haiba chida draconian law oiraba saying chaba law oiraba asimba maru oina symbol of oppression aduga akoigi instrument of suppression miot minegi namthabagi adumagi loge masak oiraba adugi chumathakta muje benredina bal and sketchy itang tangba aduga machet makai oiba adugma loni haidana haigare jebanredi se Supreme Court ki highest court of the land asigi judge oiramba retired torkanda madu Manmohan Singh Prime Minister Bukanda Miyam gi pressure Mipi Mai Bel Singh gi Mayam Changchalakpa Manorama Sigiba Mamat Torakpa pressure Mayam che human rights activist Mayam Chin Haurakpa Malwin Maya Paibi Mayam Chin Torakpati ka Khang Mangam Dadana Matamdugi Congress ki Prime Minister UPA gi Asina Jiban Reddy che 2005 to Ormala 2004 gi Lorakpa 5 kisde Toraka 5 to report pekat pani adubu army gi kangbuna akoi madu yaudragadi akoi operation to ngamoy ana chekang khang madigi Prime Minister Manmohan Singh chu upaili tadana adum hingdana adum sakre aduna sigumbai am phajana mayam gi hana khangna basu yaure adur chu amuk hanna highlight to dana mana thambiba yam phare. Thank you for that. Thank you, Mr. Sapum Dilip. Now I would like to request Dr. Dhanabi Laisram, social scientist, ma amughana na hongna na ekoi Dhanabi Laisram chai genauni amughana sakta ubigita kalitare ma che adum ekoi galoina na yam koi rebagi mamang dagi hongmina rabani manangang bi gadori ba che People's Movement Against Apuzapa 1958 and the human rights violation in Manipur. Ma gehet chuna ba topic ni. Now you may take your time. Ngasi Kohorna Sindiba one-day discourse on internationally granted rights of the people's key. Moderator wina lengsin biriba ikai kunuzaraba matam kuina human rights ki thabak tobiraglaba tamong khaidemani ikai kunuzari loinana kohor ki yam sangna as a human rights defenders
saruk yabiraba gi naw Phulindro Konsam chairman kohar ikai khunujari matangda khoi ngasigi resource person oina lengsin bi bai gi naw Yumnam Premananda aduga aigi naw Sapam Dilu Kumar ikai khunubuchari aloina tinbiri ba puno pusu ikai khunujari aigi se miyobe gi hak amasung miyam gi ihau haibaduni aina miyam gi ihau sida yam nungai ba khara thenagi ima mera paibi kaitheni ma jinga lawbo kholaw da ko hoji bobo kok sida yei dana dum leiba amana sumai haiba ko noigi sanagi noigi tumba do lawjago akhoi gi sanagi korfu halau akhoi yam ware noida pulubse noi tumba do lawjago akhoi gi sanagi korfu do halau haiba simayam phajai ani subada akhoi gi nongba maya paibi gi luchingbi amana mana ngangba meeting das ma hai khangdene isagi phajagraba yumjigi manung da leijaraga lawbi rani na lawbo chu nataba luhongaga namduna pharaga pubigraga so lonjalaga so pura sakhriji boina manung de sum leidi adamni na phalang do hogairaga macha myam tholaga so tanaba sakhre so tanari jina ihoduni movement duni thong lonjali jina India na ni thong lonjalaga yum manung do kyam kui hingne ke na cha aduna so tanaraga sat chan tanaba sakhiba naha myam jina ihos di yaru myam duni so phangdri ko adege mu imagine marak tege amana no mamu highest maina karino torisibo akhoi da piriba hak myam sibo freedom ju hai adu ju hai ning tamba ada toba degi dingang ba ya ba khot pa chat pa ya ba khot pa thabai ngang toba da manaba adu toba loi hai sigi piri myam sibu si mathakta mukyam section bige da angang pisak pikpadu polio narga chingne na polio pithakta na paisa kayam tinghalaga chingna bada dong dong kapaga hatpa yardi loina buk topiro kadong na duino sigi imagine ji muk gyan ta bji lem dong wande ngasi je aidi nungai tab yam pui karigi noida akhoina ngasi khanari se sahi kun mari mangai mamang da khanna bal loi graba ngaktane karigi mo khoi ngasi khana ba hore no khana ba loi graba poto ngasi mu karigi khana rei no maram leitra aduni tobogi budi loktak ta nganu thanggong paiba uraga kabina kolom paikhalaga sering ide hone hai sadan bana matin jotlaga nongmai berel sengdo eba nganu hana bako na khoi myam gi marak tasu kolom paikhat pasu yawba nganu hana ba berel seng bu yawba aduni leirise ko sam samna ai yam tina matam logjer ba ko ani loi ngang bi gre tamomani ne am sang na iho bo yong ngang re andegi Premananda ai nau Premananda degi di ai nau ke na loi ngang bi gre ko akhoina uzaba ma khatang lei yam ngalingay degi from the very beginning mayam gi thabak si tawbo yawjarak pani na ko haita haita mayam gi tung injarak pasida khoin uzabam le adudi kari noida Manipurda tawriba iho loine makse kari imbo nate pot ani khaki thori chingna baneba an bagi thori jina recolonization haiba anouba amuhana loi chandaba yade British na loi chalambaduna colonization ngasi anouba amu colonize tawnaba honaba sina recolonization anouba mung loi dum chandaya de loi oina dum thamdaba yade haba akhoigi ihau mayam sina British leiringai da tawgiba ihau 1904 gi nupi lan loilam mayoktani 1913 gi thoba lan loilam mayoktani 1917 to 1919 gi ngasi sida leriba kuki mayam jina taba hanagi yelo miga loinarga lakpa moi jingi khoi khongjai lan duju against the loilam adai solisima sapon kunma thogi matungda
Jadonang movement and naga sinausin to dusu loilam gi mayokta irabot ki ihu dusu 1933 onwards adusu loilam amasung feudal system gi mayokta neba akhoi ngasi bokta loilam thengna bagi ihu British ning tam jingai da khoi thengna rei ko ning tam me akhoi gi di 1947 gi 14 August ning tam me khoi gi constitution leire chang na haijaroi koi vote thadare adult franchise da very much democratic assembly hagadar parliament hagadar phame India pundri ko se pule pulla matung da mu ihu myam lai pulla matung da kedobugi ihu myam si lai no wai sidani sagi tholei ba armed forces special power kaina ko sadi khanaris sigi matung da lai ba ihu loina bakse sisu against the loilam gi mayok ta thengna bagum bane ba masai waza premananda ne yam phajana hai gi bam yam tabi hobra kana gum bana self determination ji to ga herbadi non self governing political status legidavni lamdo leiba ngak chedri haibagi status legidavni haiba amana colony loi chanbal lam oigedavni haiba ani si already self determination je yai sineba Manipur gi miyamna kayamu khangna phajana lake da yam kumne yengbiu ko aikhoi si sai habi gre ko India da pulle persist state oire third class state adagi di territorial council le union territory bawa khoi gi lepangak triko habadi union territory habasi magi assembly duna decision lawraga lepangak pangam de parliament na mungpi Saibok se khoi se non self governing political status ni matam ji da khoi ihousi gi magi yamna phajaba machak am leirambadu mu 1972 da statehood phangar kanda di akhoina leingak sabagi mong oina lakhre sai non self governing political status to loire 1972 dagi akhoina lebangak pa horak pada kuidri sai tara pharam dong mande Whole the department, head of department, si mapande laga loy oirambane. Vice Chancellor baba mapangi ngaktani akhoi ngasi akhoida akhoina oireise Chief Secretary hojibudi ade laga oiriko. Chief Secretary gumba DGP gumba adagidi any office singi director mayam goje akhoina oijabase kuidri. Sida ngasi je akhoi non self governing political status to laitre ne lawrasu. Loi lamdi lairibra sini internal colonialism je haidi manungda leiraga loilam manbagi mong loilam gi mong je chathabra haibadu ne ba kupni yengbu ya reise sidani aina sai recolonization ga decolonization ga ni gi thori chingna bane haise sida yengbu ya reise loilam hairdi kari bu khoina karambal lambu loilam da leibne na loni haikanda magi parameters mari yeng se Manipur context ko number 1 the accommodation of surplus population lambama da kanagumbana moigi ahen ba lamgi mi myam thajal aga lamdu da lariba mi jingdo adu assimilate tawra aga di madu loi lamgi machak amani Manipur da madu leitabra lei hojik su lei ani sibada captive market lamdu da thokcharamba pothok mayam du nomo gi henkalaga lamdu yam nungai jagadabada pothok mayam du loi mangan graga atopagi kaithien oiragadi maduni captive market haise Manipur da hoji leibra leitabra hoji lei hena laisilei 1939 de imai bil mayam jingna nupi gi lanne na lauraga chatkhibado pot pusalo haibagi nateba akhoi gi phau thadokhi nu haibane akhoi gi cheng chak se pithok phi nu haibane ba ngasina akhoi na highway thing da saurisina pochei pusalakri kari gi no haibane ba sei humdra hen ne laiba gap se sei humdra helak phajida matam amadana akhoi gi pot puthoki no haiba ngasina kari gi pot pusalakri no haraga di nang captive market economy natte haiba su yaroi ani subada subada extraction of the raw materials leipak to the label lanthum mayam do akhui ki karanaba nabataba the lokthoga di adu ju loilam gi machat amane
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯊꯨꯝꯍꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯄꯥꯠ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯄꯥꯛꯂꯩ ꯂꯩꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯑꯟꯁꯣꯜꯇꯤ ꯂꯦꯛ ꯄꯥꯠ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯩ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤ ꯁꯤ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯧ ꯄꯔꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯃꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯧ ꯊꯨꯝꯃꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯧ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯝꯕ ꯍꯤꯡꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯇꯥꯎ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗꯒꯤ ꯌꯨꯔꯦꯅꯤꯌꯝ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯇꯤꯅꯤꯌꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯄꯔꯦꯡ ꯃꯣꯔꯦꯐꯥꯎꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯣꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯈꯠꯅꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯕꯥꯎꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯖꯥꯠ ꯖꯥꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯁꯦ ꯗꯤꯁ ꯑꯥꯔ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯆꯟꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯄꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯃꯨꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯔꯃꯅꯦꯟ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯗꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩꯒꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯤꯡꯒꯦ ꯍꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯕꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯣ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯂꯥꯏꯐꯇꯨꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯉꯒ ꯗꯣꯡ ꯂꯥꯎꯀ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯄꯤꯊꯛꯑꯒ ꯆꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯆꯤꯡ ꯍꯤꯡꯕꯅꯦꯅ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ इंटरनल कॉलोनियलिज्म लेबदुननी रिकोलोनाइजेशन का डीकोलोनाइजेशन का मुखाई नहीं है नाउ होजिक से रीडिजाइनिंग कोई मियाम ना रीडिजाइन तो कदोने लेरिब स्ट्रक्चर जे सीने ना कोई रीडिजाइन तो कदोने इंडिया ना जो रीडिजाइन तोड़ी ने अदुगी मनुंगा अखोगी मूवमेंट से कमाई तो की मूवमेंट अखोगी लेगी से येंग बकांदा यामना फजन संगठन की बने संगठन दब मान बगी वानी अने खंजबदा अखोई की दा लार्ज स्केल वायोलेशन तौरे मपान की मीन हाइग्रिमनी Manipur is very small, we understand, but all kinds of human rights activists, human rights violation is being practiced by the center. कोई paramilitary ना army ना ओट पे आबा ओट पे दो लोई पल्ला रोएंगे साइड लोई पन गए मयाम न पंदबम तंग पन गए You cannot find in any part of the world the term half widow. लुखराबी तंग खाया है बनु पीजे पृथ्वी की मफम अब तक ठेंगना रोए मणिपुर न तना फागरगा पूरगा ngasi bawa thiba khangdriba mayam sigi nupi jing do sura sonya bro laki do ningdro amuba kali amuba chandol namba ya bro ya de laki do mali lakti lakbra lakti tangkhai ni lukhrabi oris lukhrabi do mapung oi phangdrib ni sile ba ki mi je nupi je lukhrabi do me tanai lukhrabi oi jarage bo phangdri ne ba हाइस लाखिदों मालिदा सोराट का सोंदो जुना खोदा हे लाखती लाखता बको कोक कमोन टाइना बदा मिलु दगी पिरांग कंग दब चनु रात लुखराबी तंखाय मयाम लेइब लमसिदा याम सोंदरी बनहा मयाम जिने ने याम नुसिद्रिसे अदुनी आई नंग साइ हाइजरिसे तौगी दबरा बसे 1997 दा उजा सुजित जोंथाम जोंथामचा सुजिलेरिको कोहर वगैरह ने कोहर वगैरह ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट दा कोई नॉर्थ ईस्ट यावना संदुई अवांग नोंपोक तगी त्रिपुरा दा याम नुंसी वारी ले उजा सुजिने आइने ताउ प्रदेश अखोई जी नॉर्थ ईस्ट की सुम चटपसि दको ताउ प्रदेश जी बेस्ट सर्जन ने दना मखुच लेन बदो ऑपरेशन तो दो मामु फजो या पोंते पैसा का जी अमु लेन बदो याम फंगर पोनी ना तौबी पोंते ने अखोई बान अमदे चलगा त्रिपुरा रोमदे हलकपदा चिंगाइदना गाड़ी जी नुंग थांकल लेगिदना को नोंग मरकसिदा याम चलखरे अदगी दिल्ली जी कयाम नैग्रे मसात कलोना दिल्ली द कन्वेंशन कयाम तोग्रे अदगी दी मीटिंग कयाम तोग्रे अदे यूनाइटेड नेशंस से कयाम चटखरे अखोई यूनाइटेड नेशन द 1997 दा अखोइना सेल्फ डिटरमिनेशन की पीरम रिपोर्ट तो
इंडिया ना मधुगी पाखुम पीब ngamdana handak ta piriba 2024 da aduda akhoi gi United Nations chali mi myam duna 1997 da khoina piramba potugi makha satha halaga he na valid ogado pose not a single kaimbo tawde aduna aina thamjaning bada ko se khoi gi awang nongpok tagi India gi atai state tagi khoi Maharashtra da chali o ka amna tawi rally chau sili Delhi da rally sili 15 August mi gi Independence Day numitu da akhoi myam self determination is our birthright kind thar ga che pai lai phuna da kamna da chenna da na ko we are doing a lot yam tawra jani ado si myam ji loina tawra su ngasidi amuhana mu hankale khoi we are talking about APSPA we are talking about self determination akhoi loina mu ngang ba hore ba ko aduna ne nang sai yam nungai jade haido adubu hotnari basing sigi kana da badi nate sai khoi dilimna ima singda khuram bada maina ai ima sing khuram jari ko ima sing contribution am chawi adu matam amagi ima mi pharaga pubada JK army ki tayar da hipchal laga leigiba ima sing dugumba ima di khrawat le ngasidi udrem ta ima myam do ko matam amagi naha sing sigumba mifam amada che kolom paida thawai yaw taba myam dusu amata ugidre magi sahi sum lakhibagi ko akoina myam gi thabak to sahi 35 muk sudoreba 35 years left of news power aduna thamjani ni di laibang sagi recolonization process sida decolonization process ka ni chingai na base masida akhoi gi miyamna loba potse masi it's very interesting ko adugo 2004 gi armed forces special force ki manorama gi magi ihokse khoi chawi sagi manmona ga khoi masi yamna inhuman oiba law ni adu human oiba law na sinji ga harami si adagi jivan reddy gi mai commission gi sagi report ka du loina bakse imam yamna hotna badagi ne laik pha bhai betai ima kharna phi thong daba asona fils ki gate togi bido madu pha bhai ka dra phatta bhai ka dra madu tauram draba ko matamdu da human rights loop singjina plan to bose numisida asana fils ki campus to da mi singsi act thomjel laga halan bane we want to make Jallianwala Bagh on that day numitu da khoi Jallianwala Bagh to hun ge to bune act kap thagi myam do padrop ta na ba adu malem gi myam no uzara jenu kan akhoi hingba pam de siba pam ya ba mi matamdu da yam thokra jani during that time I was in university ko ai matam je university oja hoiramni home na wari sabagi mi khangalak pada loi phagalakna lerektadna aiga MSF ki president ga MSU ki president da khoyum governor ki ka da wari sar ino alaga paw phorok tne ngon da explanation calls obro ni tawo thamjani si akhoi ki ihok se sumaina pak thorak treba sumain chapsal le habani da ona masi mu na pak thok tabadu lengjin biliba jingi khutta lere ndo kana da badinate hana dongna more than 3500 in series more than 3500 within this APSPA gi manung jita ko aduna ngasidi yam handababudi ko ado si loinabak si akhoi gi miyam gi ihonani thamjaning di ngasi ju ihok tokse akhoi decolonize tawningi ba akhoi da internal colonialism gi mahaw amale hele ba ji tohon ba matamda yes full fledged citizen of India aduna trokoin pamis counter insurgency gi ni harga miyam ka dabu otoino counter insurgency harga di lan hori dukanano aina ngasi ngangjari se
आईबी गुम्बा कना कना अतो अतो यावर जो ताबियो फजना आई वाफम थमजगे लालोबगा सिभाईगा अनी की मरकता चाउग्रब स्पेस मलेबा दैट इज द मिडल स्पेस सिगी मिडल स्पेस से कनानो प्रजा मयाम दुने प्रजा जिंगजिबु इकोनॉमिकली जस्टिस पॉलिटिकली जस्टिस सोशली जस्टिस फंगलगबु लानहोबो केदुंगम दोइनो लालोबुनु प्रजा के मथक्ता लेब्रो मिलिट्री नु प्रजा के मथक्ता लेयाब्रो इंडिया से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाइबलम नेबा इट्स नॉट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन लेबन तेबा मणिपुर के दोगी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थंबिरिनो कांगलोक की इरांग पिट लावबजी के दोगी सही एनी मया चंगलिनो खंगे दिना से अदुनदी आई हाइना सिगी मिडल स्पेस के दोबो ऑक्युपाई तौद्रिनोबा why you didn't occupy this middle space by maintaining social justice, political justice, economic justice? If that is so, you know, we have meaningful, full-fledged citizen. That means, you know, we live in India, basically. Adu ngasi bok tawdri se kaino. Ngasi bok adu tawdwe maram se kaino. You are colonies have na throw. Adu bok si bok bosi khoi understand tawdi changi dana. Adu di loilam ni hardi loilam chanbam thuktaba. India gumba largest democratic countries in the world. पृथ्वी द लेरिबल लम मयाम जिंगसिदा अखोगी प्रधान बोट हादर खलकपा अखोगी म्युनिसिपालिटी की अखोगी मिहुत मयाम अदगिदी अखोगी एमएलए अखोगी एमपी अदगिदी अखोगी से जिला परिषद की मिहुत मियाम न खनब मिहुत की मसिंग जिदा थीबदा लम मचा मचा मयाम जिंदी मिसिंग हेलिबल लम मनेबा that is highly largest democratic countries in the world, but we have democratic institution, not democratic politics at all. Aduna ngasi middle space se mayai da leriba miyam ji angtang di as a citizen of India by maintaining social, economic, political justice angtang phajana tawbiraga ning tambagi wan thok leiba lebak miyam haibadu amtang di weningi maramdi ngasi bawda khoidagi right to life si pidana sum leiba jibu akhoibu are we citizen of India or not? Question to budam ngasi di adu muwang chong chong hangamba intellectual power mayam su leigitre sigum bagi tamak to mamang thadna law khongda leramba na mayam du su ugidre maram di masana anubu naha generation lakpata bani sigi anubu generation na kari khalang manong du khangdre hojik sida leramba tungi angang mayam future generation के अंगांग में हम जो लोग चट खरे और शुरुंबा याम critical है वो मतलब जिदा people's movement नतना अखोगी future लाइटे सिगी movement दो युद्धा ऐना सहायज़ दो इंडिया की union government सुखंग भी गदे बनी middle space is very important है बदो अदुग middle space से सी देखी लाखबा मागी इहो दुनिया खोना sustain once sigi use later we didn't have future ka. Thank you very much. Thank you. Magi matam hawi yogdana Dr. Dhananbir Laisramgi meaning kun katang hen badada dumlo chile yam nungai yam tentakna yam phajaba mong mayam mama. We are in a colonial society. Asida leiba ngayok chapuda leiba dauna tauba mase ekona largest democratic country in the world asida pullu rabanina maduda ekoi ki self determination ado ekoi ki human right ekoi ki fundamental right under the law asi phangnana ba ekoi ki upai che miyam punna hauba ado miyam gi movement mayram pai bi gi movement ado ekoi punna maki oiba democratic oiba movement che machine tana upai leite haibani samsamna hojiki leiriba situation sida khoi ge sarkar hogot pangam driba center na lakna riba khonna riba mayam che khoi ge apun ba e hona asi khoi ge hari ba si thengna ga da bani loina na lo da thengna ba ya ba su do ge kanguna thengna ja sanu
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏꯟ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯍꯧ ꯁꯥꯒꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ओपन तौरबनीना फ्लोर से असुमाइना तौजेगे खर खरा ह्यूमन राइट की तौरप खर खरा ऑर्गेनाइजेशन कना तौबसिंगदा मरी मंगा ऑब्जर्वेशन पिननबा अदुगा इमाई बेलसिंग नत्रगा कमन डेलीगेट के मरमदगी मफमदगी वहंग हंगनिंगबा प्रेमानंददा दिलीपता धनबिलासमदा और मॉडरेटर ओरबा अंगोंदा और लोग मरी लेनबा होजिकी ह्यूमन राइट का मरी लेनबा की चथरी विषय सिगी मरी लेनबदा डिस्कशन तौनबा मैम ओपन तौरे अदु यहाँ नानबदा नव किशोर लेइब्रा यू नव किशोर लेत्रबा सिददी उ फंगदे मीचे तक तकतना अदु अदु सिमी लांगबेदि मचो खर खर हाइबे आबा मरी मंगा तंग लिस्ट लोखत पियो अदुगा अखोगे चिंगलेन मसलाम लाब्रो लगतब्रा लगता अदु मया मरतेगे वॉलंटियर ओइना होगत पिरगा वांग हंगनिंगबा कनादा हंगदबनो कलिनो आइबदो अखोगे पॉइंटेड ओइबा मोंगदा हंगबिरो मसाइगी दुदा खंगौदबा नत्रगा खंगनिंगबा नत्रगा ऑब्जर्वेशन ओइना पिनिंगबदो अखोगे कनोमा लाउड स्पीकर एलन तोब्रा अदु तौरो अदुगा ऑब्जर्वेशन पीगे डबल लेरगना सिदा काखत पिरगा तौबिरो नाउ हाउस इज ओपन हाउस इज ओपन तौरे हां करे ओ थोंग बेहंग दो मैम गे अदु ऑर्गेनाइजेशन ना लाउड स्पीकर दो संबिरो आइगे मिंग लाइसम कृष्ण चंद्र आई निंगथखोंदगिने अदुगा इना हंजनिंगिबसिना कोइगी ओजा दिलीप नंगासाई आर्म फोर्सेस सेल पावर एक्ट नैनबिरकपा अमसुंग मसी डार्कोनियन एक अमोइना हाइबिखिबगी मवंग मतंग अदुदा इंगोंद फाउजबदुनी आर्म फोर्सेस सेल पावर एक्ट की सेक्शन 4A ना मीसी चिंगनब खक्तदा हाटपा याय हाइबा अदुमा पीबी अदुगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल कुनगा माथोइदना मीसी विचार याउद्रदी हाटपा यादबा मासी विचार तौर मतुंगदा मरालगी मतुंगिना दंडी पीबा मराल अदु कोक्चननबा आइन की मतेंग लौजदन मरान कंजनबा होनबा याव फाउगी वाफम अमदि थंबिरी अदुगुंबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल अदुबु ओबे तौदबा आर्म फोर्सेस पावर एक्ट की सेक्शन 4A सी लई रिपोर्ट असिबु थिंगनबा इंडिया की करिगुम अमत लेत्रबा जाला मदुगा हारिबा जेनेवा कन्वेंशन की आर्टिकल सिंग हाइटी बिसार तौद्रदी मरान पीबा यादबा हाटप तुप्पा यादबा हाइबो वाफम अमा इंटरनेशनल लॉ न सुपी अदुगुमलबा पोट असिदा अदुगुमलबा इंडिया की अदुगुम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की एक सिंगना असिगुमलबा मियोइबगी हकपु ngak sengadaba aduguma pot ama Indian Constitution article 19 da sujaujaba sibu obe tawdaba si hojik phawba leiribasi kari maramgino masi kano tawdaba yabra haibadu ozana mutang thambinaba ai ozada hajari koiga panalisani sapam dilip ka ja pramandaga animana khar khar sengdok pigani aduga tawgadi special law ni adu moinina sengdora ami habiyo aduga amu aina khanjaba asigumba miyoibagi hakpu khangaunaba si मालेम की चाखलगलब जीव मैम पान मरक्त मियोइब सेतकी मतिक चाखलब जीव पान बम ओइरब मियोइबना मालेम दा अंगक फंगना चाखलगा हाना सुनब मिकप मिराव खोल की वाफम मसी मदे दुक सही सिंगलब मियोइबना लोइसिनब ngamdribasi असुगुंबा एक आइन सिंग असिसि मियोइब मरक्त चलाइबना ओइब्रा हाइबसि सोइना थमजरी फनी फनी अरे वांग ताबिर पाखम ताबिर ओजाक होजिकी होजिकिसदैदा ngसाइगी मरक्ता लैबा आइना उच्चनिंगिसि कंट्राडिक्शन दुनी हाइदी कॉन्स्टिट्यूशन जी सुप्रीम लॉ नि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड मागा समनदबा पुनमक्सी लॉ ओइना चनबा यारोय हाइना लै अदो नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स की केस 1982 दा सुप्रीम कोर्ट की मतम सांग सुप्रीम कोर्ट लैर मतुंगदा 1997 दा अकोगी कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स कोहर की अदुगा सेडो रिपोर्ट नचिंग थारगा UN दा याम कन्ना तकनर मतुंगदा अदुगा UN दा इंडिया की मागी ऑब्लिगेशन मयाम लैबदु मदुसु अचौबा फैक्टर अमा ओइरगा 1997 दा
Naga People's Movement for Human Rights ki case da FASPA challenge tawbasi mana affail tawbasi constitution gi provision jinga akogi FASPA ga karimta taina ba kasu laite haidana taraki hojiki magi constitutionality je question amuk la ibadi hojik haribo wafam si amuk nauna yengakpa khangai singna mot pirappa matung inadi Article 21 si nauna yengakpadadi hana pigiba judgment dudaida overlook tawba yenghodaba thunghodaba mayam ma leire aduna sigi jaga si yengam thoi aduna larger bench amada chatlaga hojik hariba posi akogi amu hanna nainabam thoi haiba sigi point sima mukpi aduga ani subadana ek cd repeal tawro haidana 2005 ki Justice Jivan Reddy Committee ki potsina adum hai repeal tawdabagini aduga repeal tawro ain cd yadre draconian oire haina haiba cd proof tawraga leire aduga ahum subadana lokthok tabagi maram si leibak amagi khwaidagi maru oina mi leibak punamakna khwaidagi oina luna chetna thamjabaji mahaki sovereignty haibasini magi ning tamba magi will je aina ta ining ikha tamba haibasini aduna international law haibasisu chapsana atopa leibak amada dictate tawba yadabanina akogi yanaba amaga aiga maga yanaba haibadu deida yumham oiraga sung chalakpanina in akogi bharota mayam kanna hairagasu bharot ki aningba apambaduna lokthokpa matam sadri natraga lokthok ningdri haina sum laibanina madu lokthok tabagi maram ama oi adubu masagi oza premanandana su yam fazana su thambi kiba juice cozen norm natragana magi response akogi leibak amangna tawdaba yadaba leibak amagi akogi international player ama oitaragadi leibak ama oitaragadi aina tawningbada tawba yadaba aigi obligation mayam madi lay adugi obligation du pangtho u haiba demand duni ngasagi tawna raiba demand mayam jingse habadi koigi logi oirabnena constitution jeng matamda 51 gi clause c da akoigi international law se akoina respect tawni haiba adagi article 246 da 253 da sumai tawdana constitution masada ju India ai se ning tamalebak amo oina international forum da leiba jing ai leibak ta sana hangani haidana magi obligation ama mana logzaba je suguma mayam singse lawgadabani haibasina miyam gi dimani aduna ta agadi nung babu tumayena halaman singna haina thambiram balai aduna takpobu leptragadi nongmadi nungsu dum tungthini aduna nongmasu apaspadi dum adumaina takpobu lepagadi khangdre takpobu leptragadi dum tum gini haibasimadi ai dumaina thajai oh yai ojadilum na budi khumbi aina khumda su yar jani ai di hujiki se apspa sidi prithvi da kwai sathi basi maga lamba amta leitre ma mathan ngai hau bai tare aspa sidi yam lingba ek ne ba ko ai wakhan aspa gi di aphaba ani di leiko amana aspa lei bedagi mi si na khotna research am tawre mi yamna violation of human rights research and paper yam thole ba article ire oja sina tu makana re ani su da aspa lei bisa mun do phei right to self determination tan ba gi poram de oiba ko colonial rule ni colonial ek ni gai aspa le rabina ako india gi colony ni kan hai ba ya ba poram de le ba ai da aspa india go mi mangja ba ren kale kai no ka da khoi lan ga holi ba kholi mayam se sina we are the colony of india ga hai ba aspa proof tau tu ne aduna am sai ama aga haijage ko akoina arm conflict ani lei se sirida ama lei si akoigi Norman police force na control to bangam draba central gi force in the area of civil power ma am sagai dana ko si sangak pase no ma ka to sangak pase sin arm conflict ni tak to ne ba ko sai na haibana te tetic jurisdiction case na former Yugoslavia case form lei ba ko adu da high grabane adu hujikti madu ICC international criminal court ki Rome state to yauksan gare adu na di akhon aswa lak pase phata badin wari yam ni ko afabadi si oe akoi si colonial rule ni right to self determination si piga da bani kai si aspa si sina khulai mane akoi kanare ade amana ai sa haije bado akoi ki aspa gum ba lo si di lokthok pum di thobani kai no ta da lokthok kare pota lokthok kare natra ad aspa hu buk thami se si mayam questionable ni adu masidi akoi safest way di
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯩꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯗꯤ ꯐꯖꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅꯤ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯁꯇ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯗꯤꯁ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯛꯑꯦꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯄꯣꯛꯇ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯕꯒꯤꯁꯨ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯖꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯄꯥꯒꯨꯝꯕ without any trial without anything on the spot ꯃꯤꯁꯦ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯕ ꯂꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯦ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯅꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯕ ꯕꯦꯁ ꯋꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MP ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯗ ꯃꯨꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯈꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯪꯄ꯭ꯔꯦꯛ ꯈꯪꯅ ꯈꯔ ꯇꯣꯛꯀꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ MP ꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯨꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯕꯦꯁ ꯋꯦꯁꯦ ꯑꯁꯄꯥ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕ campaign among the old MPs campaign ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯔꯛꯀꯅꯤꯌꯦ ꯑꯁꯄꯥꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣꯅꯤꯌꯥꯟ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯏꯀꯥꯏꯔꯦꯗ ꯑꯁꯄꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯄꯥꯁꯤꯅ ꯑꯁꯄꯥꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯒꯦꯗ ꯃꯥꯃꯨꯛ ꯁꯥꯊꯤꯒꯦꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯈꯛꯀ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯏꯕꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯅ ꯍꯪꯕꯗ ꯃꯈꯨꯠꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯏꯌꯦꯗꯣ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯏꯕꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯏꯕꯤꯃꯨꯛ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯐꯥꯁ ꯇꯥꯏꯌꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯁꯄꯥꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯒꯦꯗ ꯑꯁꯄꯥꯃꯨꯛ ꯁꯥꯊꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ ꯅꯣ ꯑꯟꯁꯔ ꯑꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯐꯣꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯚꯔꯁꯦꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ 1998ꯀꯤꯁꯦ ꯑꯟꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯠ ꯗꯦꯠ ꯃꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯣꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯖꯤꯕꯟ ꯔꯦꯗꯤꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯖ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯤꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯞꯍꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯟꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯃ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 21 ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒ ꯑꯕꯖꯕꯒ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯂꯣꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯕꯟ ꯔꯦꯗꯤꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯌꯪ ꯂꯣꯌꯔꯁ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯎꯀꯤꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ 45 ꯃꯤꯅꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯅꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯅꯕ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕꯤꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯅꯤ ꯑꯗ ꯖꯤꯕꯟ ꯔꯦꯗꯤꯗ ꯉꯛꯑꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯜꯍꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ 5-6 ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯟꯆꯕꯥꯟꯗꯣꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ 5ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ 10 ꯑꯗꯒꯤ 15 10 ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯄꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯅꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯇꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯐꯖꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯐꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯑꯥꯏꯟꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯟꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MP ꯑꯅꯤꯈꯛꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯨꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯄꯤꯇꯥꯂꯤꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅꯗꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯙꯅꯟꯖꯣꯏ ꯆꯇꯔꯖꯤꯅ ꯀꯜꯀꯇꯥꯒꯤ ꯔꯦꯄꯤꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯔꯕ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯍꯤ 10-20 ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯦꯁꯟꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯔꯦ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯟꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯗ ꯃꯔꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯒꯔꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯍꯤꯂꯥ ꯁꯚꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯙꯅꯟꯖꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯠꯂꯣ ꯐꯥꯔꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯍꯤ 14-5ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯎꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯦꯁꯟꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯅ ꯖꯖ ꯑꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕꯇꯣ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦ ꯕꯠ ꯑꯐꯖꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯔ ꯍꯥꯕꯤꯜꯗꯥꯔ ꯌꯣꯡꯉꯥꯎꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯃꯁꯦ ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯗꯣꯡ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤꯑꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ
कोई खंगमे नगदबनी अदुना मणिपुर से colonial state amani haibese apasupana adum takchare emergency chalaibi state amani haibese adum takchare aduna masi akoge repeal tawnaba mayam horaga tawbanatana chami court challenge tawbai do larger bensta kai jasana jawwa koina suggest pedi tawrami judge manga ge do judge mapan yuda tawholabdi haidana ado chai permandana haidu maina aisu kinni ko senaru advocate ni chahi ni pu gatare ni ke lawyer ibse mayam ga lawyer che yang kai tare chor abani adu mangda aduna sigumba maya mamator se system sidati pak ya roi ba adu ai koina bhap ta ba ai koi civil society na koi mera pai bina ichang thongna thengna ba gi mathok tai ha bi sma ha ji next mathang kana le to ai suwas subas kai kum nazaraba moderator adu resource person bu kai kum no chari naidari wafam si akoina khangjabada ngasi dagina sahi kun mari manga kuntha gi mamang da una ngasi gi topic sama dum naina le chap manai kuntha si gi manung si da su akoina thengnai ba adum thengnai hen da bu thengnai hadak sahi si dana bu ko amuka hen su thengnai kayara khana naina ra kan da thengnari ba sai theng pikraba manipur manung da thengnari ba sai theng che karamna kokadage haiba sini akoina hana changjan janing gi bsi ngasi khane net basing na takpiri bsi aikoi gakthok janabagi ain lai bharat nai khoida colonial oina thambagi ain lai punamak sing doni adugo punamak sing mathakta aikoi masibu ngakthok naba adugo moderators to in habiri ba aikoi manaba khunai magaloina na thenami negadabani haibo afam ni tattan dum panbiri aduga mananaba khunai mo oirak pa yanabagi adugo madura thengnagadabagi lalongi mongdo adu so koi khanabagi matam jawdibra sine haijan is Dr. Dhanabir Uziki Uzas Baski Wang Sida Uziki Manaba Kunai Wigera Mo Wigera Adugi Du Porunaba Aquimium Tingnabam Tok Tabra Hebni Aquing Sangi Kanari Zu Tingnabam to E Hana de Sum Sondare Crack and Cassin Hibni and Crack Cotton Canting Nabu Matota and my tent and Tamsaga. Ke hai do subas ke do subas am masamak chu thengna ba da yaur ibni koi galoina na adu ma chu dum khanga bani du phone thare ene chai kun thai ge mamang de toramba adu ge koi na na ha oina angang oina chelam mi mai na pai be ma maruk che da koi hanu re ene adu di kam sne phone thare ba yong adu lu thi de phone thare na ba chai ni phu ge mamang de khai mamang da hai mai ber mam lai be mam mon chau bi kom bi Pajabi Haidana Leramiba Ramani Hita Ramani Dangaire. They low in the sea Ramani Pula Puna Kunumama Digi Puna Adugi group Adagi group and Leramde Pula Puna Tangramini Adigi Chatraki Supulapna Adigi organization Mamso Amuko Amate Amani Toraga Tanamia Maya Amuchoe Yamna Togi Mate Sonta was Dum Helaba Sini aduna dum subas ke do ma masaj dum khangam ni ko kanna honamina bamata ka le imai bel singe chal che sing marakte ga mani da hai udana ha observation acha adigi kanu se observation pipi ka da ba doctor hangadai bra ama adu hang ai gi si ahan ba makta da pumna makpu ikai khumna bo cheri masigaluna na ai gaming RK Sachi eng thakong dagi lengjarak ni adu ai hangjaga dauri basi pabung mani doina hangjage hauji ima maira paibi oiba adu umlaba warawa thamoi gi khoi chaitheng mayang marak sida asu ima singi oi wafam oina ai hangatjage hauji ai khoi Manipur si India gi manung da leiba independent oiba icha gi hak right Pumnamak tan bayarabani harabasu ngasi mak Manipur asi Indiana makoina karamba maong da thambiri haiba aikoi hauji oiriba ihou asida aikoi gi hak khongau na bayaroi haiduna ima singna haurakliba kangluk ki oiba irang sida aikoi maitai
जाति अमदी मणिपुर बु कनगदबनी हाइबा चंगसिलगलिबा खोंजंग असिदा अखोई इंडिया की ओइबा अदुगुमलबा अकनबा चैथेंग कयाना हक अखोईगी इहौ याउरिबा इमा सिंबो फागनी पुनगनी नत्रगा करिगुम्बा हिरम खुदिंग मक्ता अखोई जेंदा थंबगी अदुगुमलबा थौंग अदु फाउबा याउना किहनबा अखोईबु ओटपीबा नैबीबा कया असि मरक्ता अखोई इमा सिंगना कयामुक यामना अखोई मसिदा चुम्मगनी अकीबा अमा पोकपगा लोइनाना इमा सिंगना खोंफम खरा खजिक खजिक हंथबगुम तौरी असिगुमलबा खोंफम सिंग असे ममांगी हौख्रिबा अखोईबु ताकपी तंबीरंबा लाई ओइख्रबा इमा सिंगना चलंबा कांगलोन सिंग अदो अखोईना ngasi इमा सिंगी खोंथांग दु लोइ इन्ननबगी दमकता संगसिलप खोंफम असे ngasi di nongma nongmagi tung hanjilakli masida kayamuk yamna makoina piriba ek sing ngasida ima singna akiba pokadage amadi aikoi kayamuk yamna chumba lambenda sangchinba yabage haibado pabungna mukang mayek chengna ima singi mapamda aki tujungba yaudana thambiramu haibasi na chana thamjar. Thank you, thank you. Yam phajabani yam chang na sengdokpa anu khumba bunga mai khoi punba ma darkar le re khoi divide and rule khaido ga sason to buduni bharat sarkar na tawripse even government phawo khaido edna chief minister gi group chief minister gi adaba group aduri gi opposition adagi mai bel singse samna harda ai de khala ta hagali purkhau changba kangbu club sangsan civil society da purkhau changda ba kangbu purkhau changda ba duna hekta phaba purkhau changba duna nalaga thadorakpa mamai mamai onuna haiba sigumma se loin le re ba yamna no ai tribidi ai gi imai bel channel cha he ahumdagi 75 tagi hobudagi loina rei ba mayam che masi su pai ba yaw re ba pandi luip se aduna ai khoi se ai khoi adigi intellectual mayam che donga le discussion da tawri ba kholi ba su pai ba yaw re ba nakalamulom da pai tha ba som da pai tha ba sange adu na hara medan adu so honorable chief minister gi aphabam leibani haibagum mako aduna asugum pai ba yawring gai che masi yaroi aduna koina punna aduna jun 18 gumna aduda koina torokose aina khara senaro en tore koidan bela sam arke anan adudegi tayai udoin le rami sapam cha jadumni hoji leidi adegi atete leidi haiben ito leidi yes haiba mayam sida amokom suluk manga ga na haiba duda kanona tayai udona arke anan ga thamo moi mam chit United Committee the High United Committee Manipur Hairona Hiraga July Ahum do Arangani Sapam Jadumni the same Magatway Convener Ahum Tow Amakata Togunu and suggest on Naraga at Mina Lapado Assembly Mai Tagi Badagi Papa Patabato Kanante in Chalute Chamato and Changi as the Rigadu Today and Speaker Sandan Charlie the Kanantan Hairu Banate Pull Eba Adugi Taunado I call Podoksheva Madagomen the Karawaro Mali I wonder Pautai, the money in Chile, the Shin Banate, June 18, the Toki Bedo, Madu Amuk Hana, Tobada, Charkar, China, Tobirakagadi, Mikap to Naba, Giwanine, June 18, I say, Mikap to Nabani, Manipur Sarkar, Mikap to, June 18, Pamdrabdi, Aduga, June 18, Mikap Tok Trabudi, Sarkar, do Tole Erga Sarkar, Kapuna, Bharat Sarkar, da, a quick thing Nagadabneba. Adugi the Mutanaba, Adu Yadragana, Adu Tonidragana, Sarkasi, make up to on chair by Kogi Mel and Nipu Manga, Yankai, Tarado Kaidokaraga. Kaya, the Tina to Emily Taraduna, I could now allow there. I could do my impalda, Ching me amatali tre, Ching the Tamiam talitre, na Moyatang Tramagi memoranda Megi, at the evening in 2023. I know DGP da EPA local one higher object to look at Teboko. She saw my amna to them. I don't know, I could get upon was it to Gainaba, Emiliana Lashanguma Assembly, the Changba Duda, Changa Doriba, Lady, but Constitution, Angemang, the Lady Baduna, Kanguk Masen, Hana Gadabani, Aduga, Hariba, Moit Kanosen, Upi, Ganga, Toraka, Taruk, Shibedo, Adu, I could get Tara. Terrorist or Vetarado, Mogi, Martani, Hay, say out in a capital.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯥ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯗꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ MLA ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ BJPꯒꯤꯁꯨ ꯀꯥꯕ ꯄꯥꯎꯟꯂꯤꯟ ꯂꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯣꯟꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯁꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯎꯀꯤꯜ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯂꯣꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯗꯕ ꯄꯥꯎꯂꯤꯟ ꯂꯤꯌꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ सरकार तुमिन लेर करिगनो अदु तुमिन लेर सरकार बे कोई तुमिन लेहली करिगनो मैरा पाइबी से कोई मी नत्रे आइसु मी नत्रे कोई लोना मुक्ति मी नत बदंग न तौरे अब सुंगरे अब तौरिब से अमित शाह ना नरेंद्र मोदी कुंभकर्ण ना नरेंद्र मोदी तो कुंभकर्ण ओइदन सुगो होगतरेदना कुंभकर्ण दी था तरुक तनी नरेंद्र मोदी दी था तरा मापन था कुन तुमिन ने सिदाई कोई न सुम येंग लेदिम अदुना लोसलपदा अखोई से मानबा माई बेल मेरा पाइबी से हाँ अदुगी कांगलू है लाइबी महुता इशू अदगे कोई सिविल सोसाइटी सुनी तराई चुकी साइटी को होने जबनी आदतन तौरिमनी कोकोमी अमुको फोक्स अदुगो दासे हाने पुलु अदगे माई मरा यावरानी मागी अदगे थवाई मिलन यावरानी ताकदाल यावरानी लोनी यावगे न लेबा अहुम सिदा अमखन लुचिंगकदी यावनिंदे हाइबा अदुदी पुलु अना हाइबदा हजिक्ति खतंग कोकोमीनगासु हाइरप तारे अखोई पंचिन मफै इशू खर दाइन अदुने अखोइना पामिबदी अमुकोगा कोकोमीगी यानना चमिनबा फोक चमिनबा मोय अहुमसिबु पुलबदी अतै तै माइ बेल सिंगसे आई दाइ पुगे हारिमनि लोइनि यायबा अदा मकोक चिंगफमदो अमुखकना हाइरुरे मा हादे को चकद्रा अमुने तौरे अदु हाइरकनेबा अदुने माइ बेल सिंगना हाइरिबा सिविल सोसाइटी मामसे पुलहनबा कोकोमी नंग नथंत चप्पे यारोय अमुको नंग नथंत चप्पे यारोय अदगी करी वारी सानुबा कनो फोक्स नंग नथंत चप्पे यारोय नोय अहुमना पुलबोदि अखोय मामसि पुनगनी हाइबो उत्पा मदरकार लेबा अदुना अदुगो मिगी पोतु तौददना तोंगाना हा MLA तोकपियो ग्रुपमा MLA तोकपे यारोय ग्रुप कनु फागी सारेना MLA दो तो ओना हाइबुदि पेंदबिगे हाइलेना आई सोकटप नते अदुना मुक तोकपे यारोय करी आइनो सिबो MLA तोकपे यारोय ना ग्रुप हम थोड़े तोकने इन तौरची अदुदे MLA सुनि साउथो ए अदे मी फाजे नि पो मरी मंगा सोरे आगे जोनार सिंह द बेल तोकपियो अदु तोकपियो ना लाए से हाइरगा जमीन थाद्रे मिनिस्टर दुना दिल्ली द लेखरे अदे मी नुबि खुदिंगी छोमोन तौरी बिशनपुर दा तौरी बसे असे अखोइना पुंदबगिना अखोइना मंत्री MLA चाइना उनी याइने मतमगी मतुंगिना मोइदो थागतसिने असिदा नपचुली द चंगगा अनाम सिकिम फंगनबा इसा हाइमन लबरा अदगे लिसुगा मंगा अम ताला मेहता थोई अदगे यारो ए खोछौना व कांगुना हेक्ता तौई खोछौना व कांगुना तौरिङै दुदा लुटपाट तौबसु मु यौसिलेन तारे अदुदि फतेदना लुटपाट तौबदुबु फरिब्रो जुन 19 गे तौबदो असेंबली मै थाबा अदुदगे पार्टी राजनीति दल मई थाबा लुटपाट अमता तौदे पार्टी ऑफिस की चे अमता नुंग कनो अमता पेपर वेट अमता पाइरक्ते लोइना मगदो इमाई बेल सिंगना नहारोल सिंगना अदुम तौजेबा लुटपाट अमता याउदे से न तौया अदैदि बस पाइन ताद बयादना जुलाई 23 तो ओइरिनी रोल बैक तौरे न हाइरे तो निसांगना थागले ओजा आइमोना थागत पिगनु अखोई नन बिलासम आरके नंगना सेनानी कोई मोई कोथांग नंगोंद थागलिचिने जुलाई 23 की नुंदांग थागलेबा हानि बिगे अफसदी अखोई तोखाई ना डिवाइड एंड रूल दा MLA ग्रुप दा खरा मचंगबा खरा मै एंटी वन तोबा से करिनो से वरदी आई चई साना से यांखै गे तरे छोरदि आइना सो हुंपुनि पान लगिनि मायाम गल ओने जारिबसे कॉलेज का होना अदुना सुगुंबगी ओरिबा फिल्म हजिकी फिल्म सिदी कना गुमरदे आई वांगांदना तुमिना लेखरदमने असि तौहनिंदे हजिकी बे मना हारिदो याम फजे कोई पुन्नना बहनसी क्लास तौसी अवेयरनेस तौसी मीटिंग फटिंग मफम द तौरकांदा मोंगदो तारकनी हजिकी डॉक्टर बबिना असेम ओजा केनोंतंग लास्ट वन लमतंग हाइजाउ अमता हाउ आई पुनोंपु नोलुक्सरी आई वोगाइदगी भुवनेश्वर अदा अइना थमजनिंगबसी ओजा परमानदनसु हाइबिबदा याउकिबा अखोगी पृथ्वी की आयन सिटी कनेक्ट थुगाई ngमती अदु अमेरिका न तौदी खंगदी आइबदी
आइन से अकल मना दुम आइन सेम बद सने बदों तौबा अमल लेबनिना मणिपुर से सुवार बस्ता खर फजब लोंदा ददी प्री माजर एग्रीमेंट स्टेटस का है ना अदुगा आई की लोंदा ददी भारत के कोई तोखाई तारजे ना हौबा लावबा मयाम अदुम इहो अमा नाकोइन न तौब नत्रबदा आर्म फोर्सेस काजी मथलु हाइजिरा हाइगुमजिरा अखोई भारत की तोखाई ताजरगदी मधु थमजु थमजु अखोई खुद लेजबनिना भारत की तोखाई न तारजे ना लावबस मसी कोई आइन पृथ्वी आइन ददी आइन हाइगुम तवे अदु सिगी इहोजे सागमिनबा होनबदा मसिदा अखोई रिसोर्स पर्सन जिना करी इथिल पीरगदी मियाम जे हौबा यागदगी मसि मोडेटर न कनादक मनबिगे दम ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯈꯣꯂꯩ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯍꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯕꯕ꯭ꯂꯨꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯍꯪꯉꯛꯑꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐ꯭रीडम फाइटर ꯖꯦꯜꯗ ꯃꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯒꯦꯅ ꯍꯪꯉꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯊꯧꯅꯥꯖꯝ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯏꯕꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯖꯦꯜ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯛꯂꯤꯕ ꯊꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯎ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯃꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯠꯄꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯄ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯅꯤ ꯈꯨꯝꯕꯤꯔꯣ ꯆꯞ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯍꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯕꯕꯤꯅꯥ ꯑꯁꯦꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯁ खरा ngang जा क्वेश्चन अमकता हंगजा होगे अहान बमक्तदा कायखुम नजरब मॉडरेटर अमसुंग रिसोर्स पर्सन दाई काय नोलुपचरी आई मिंग बबिना कवी आई डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर ने सो ngasi phau pada chahi 30 sorry chahi 53 hingakpa laik tamak pasida yam thingnare manipur da adugi maraktra tawraga chawra abani adubu handaki ihosidi khara khenai haina ai haijage first akoin aina pi ngai chawrakpa matam da di there are so many like conflict yam iho rights ki da makta yam fight tawnarami satra bu oiro mayam bu oinaro hojikti technological era ni na माइकई से खरा ओनर आबाइना खले खरा डिफरेंट ओनर आबाइना खले इट्स नॉट जस्ट इन द फील्ड दैट पीपल आर फाइटिंग फॉर द राइट्स बट इन द सोशल मीडिया स्पेस तजियाम तो इन खंगने अदुना समटाइम्स लाइक अखोइना फाइट तौरी बसे सोशल मीडिया दी फाइट तौरी बगी सॉल्यूशन दी पुरक प्रा हाय बगी क्वेश्चन नमजै हंगजनिंगी को फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट्स हौजिकति आइसु फाइट तो डायरेक्ट यावनिंगद्रसु कमेंट येंगनारे कनाना ngangnari karina asina oina khoi gi penthok jaba oina oibadong tawe aduga any mi ama laigidaba yaurasu akhoi gi rights to moi gi rights to fight tawe mahuta khoi su nungai taba picture ama share tawraga aduna enough oiraba so technology lak basina maram oiraga akhoi gi mioi bagi rights study kamaina tawge haibasi jo akhoi amuktang khandaba ma darkar lai kaigino haiba matamda everyone is like social media haizira akhoi pathabam ne अदुना पोथारा कांदा अखोई थोई बथौक दोक तुदी नाइ थाइना चतप्रा डिस्ट्रैक्टेड ओइब्रा अखोई मग डायरेक्ट इन्वॉल्व ओइद्रा बनिना मीडिया की थ्रू दा कोई से सिनेमा में येंग बदौना खन मतंग से यावरक्तब नतेबा अदुना ह्यूमन राइट्स से टेक्नोलॉजी लाकपना मरम ओइरगा अखोई कमाइना डील तौरिगे और अखोइना कंसेक्वेंसेस मयाम दो अखोइना तसेंगना ह्यूमन राइट्स की पर्सपेक्टिव तगी दी फंगन बिरिब्रा फंगन द्रिब्रा हाइबदुस अखोई कंसीडर तौबम लै बिकॉज होजिक से टेक्नोलॉजी की इंटरनेट से मुथब मतम द इहौजे नेम थै नत्रा अमुक थांगत कनी अदुना टेक्नोलॉजी जे अखोई दी हिजिक शेयर तौ बखतगी नतबिदा वी आर सो डिपेंडेंट ऑन दैट information share tau bagi bo ro paisa tau bagi bo ro kari tau nari gi oi babu oi ro aduna si hek muthok musin tau basna maram oiraga akhoi nem dharabra aduna compromise tau rabra hai baso akhoi khana ba amadi darkar lai because hojikandi thoga khana ba budi ngangna ba budi khubi na khana basna hena helabra haina khanje si haira gai lesson jarage observation ni pagana thambi gara hoje wahang hangbening bado momang chakalo आन बदा इस तलिंग सिंगिरिबा इकाई खुम नजर बजा सिंगबो इकाई खुम नबोचरी आई एम तेन बा वहांगा मख खंगजगे आई गिमिंग सनान बिकवे आई साइटोन दगिनी
ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯅꯤꯗ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯂꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥ ꯀꯥꯅ ꯂꯥꯎꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯖꯗꯦ ꯃꯔꯝꯁꯤꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯤꯡ ꯇꯝꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯦ ꯂꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡ ꯇꯝꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯒꯦ ꯂꯥꯜ ꯍꯧꯔꯒ ꯅꯝꯗꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯁꯣꯕꯔꯦꯟ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯜꯍꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯜꯍꯧꯔꯤꯕ PLA UNLA PRIPA KCP ꯑꯗꯒꯤ KYK ꯁꯣꯔꯦꯄꯥꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯚꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯗꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UAP Act 1967ꯒꯤ Section 3ꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯥꯎꯠꯂꯣꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯥꯎꯠꯂꯣꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ Section 35ꯗ UAPꯒꯤ ꯇꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯃꯗꯣ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯚꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯇꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐ꯭रीडम फाइटर ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯍꯤ 5 ꯑꯃ 10 ꯑꯃ 10 ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯍꯜꯂꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯛ ꯊꯛꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯗꯤꯁꯀꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯂꯤꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ngasi aina hangjanningba question si ahanbada ai hana saktaksi aigi ming khoirom manglemba sing ai thangadagini ngasigi one day discourse asibu yawbalakchabani ngasi khoi mangda lengsin biriba oja ming oina hangacharabada oja dhanavir laisramda question jage aikoigi ngasi manipur kanglaipak asida asuk yamna waraba awaba thengkhang kayarak thengnaraklaba sifaubada ngasigi lairiba manipuri praja singna tawrakpa ihau khudingmak thawong khudimakta mai pakpagi mami asi adugi matik niamna ujai aduna hauji lairiba sisu ngasi sumangai chahi ani fajalaklaba irang asi haujik faubada loisanba ngamde aduna masigi matang sida satra amoina naha amoina manipuri amoina akoina karamba mawongda hairiba lalong asi akoigi khongjang asi changsanba taragadi tungi manipuri gidamak tungi manipur gidamak karamba manipur amada akoina thamamba yagadage haiba question simtang ozana tentakna pibinaba singzari yam fazaba wahangni aina hainingbasina koida conflict sida koina magi conflict approach mari khalai ko conflict intervention conflict transformation conflict management conflict resolution ina mari ji manung ji hoji phawada state government su delhi ju amta tawdri amma boy tawdri
conflict intervention ji tawra matungda bus ka chelise conflict intervention ji tawraga haipet hanadre kamnadre ngrang ju nomi kapi dana ko aduna adugu madu lerakanda manage tawra diaba adu tawdri kem tawdri sima number 1 ani subada mu kwai dagi akhangai singna thamba yam bajum le unpackaged contacts in kaasi da pochi am chai re bako chai re ba pochi nang na cartoon nama pusalaga amamam to in hapchalaga packet tawraga mapanda puthokra di ka du chai re ba ngasi ba bada khoi prajaju amamam to in hapchalaga chai ba ji handana bi mo magi mahutana he na chai sile ba aduna kamaina masi loisin je hadi chai re pot me am je changaju matam changna अखोई अमोमता पायरा कार्टून हापचलगा पैकेट तौम चंगी हेंटोंगना तौथोक्तब अखोई चथरी मैम से हेंजन मंगातनीदना हाना लेरमी पोसिदा अहेनब वाही अहेनब थबक अहेनब एक्शन सुम तौरिङै कादु पोत चाइब सुम हेलकनी अद लूरीदी अइना सुम उजबनीको कंग सेंगबसिदा लेखोंग तैदना औग पाइदना वाग पाइदना खुदैगदु ताकतना जोम चोंदरगा लेखोंग तैबा मयामना खलिसी पुखीदुदा कंग लेहनिंगदबा ख्वाइदि थवाइ यावबनिना खलेबा मोइदु मदुदा यावदबिदको ग्रास काप थादरगा ग्रास कापसिना सावरगा कंगजि लोइ चाथोगदि पुखीसि याम कुइना नालगा लेनी ngazu koina sabe yanena ngayon bang chalaga nga macha lawruga thadari ba mido aduna makhori met kani haraga diko ani ji yam kumna khangmam chang saithui ba pot mayam je udu toini uraga di nga yoga grass kap yoga kangji loi cha thok chani punji ju ba kangji buki da lero buki ji sinna na umina ba numitane organization ju masing yamoi दुगा हाथ के तुके सु क्या तौन रोय को मसे ज्ञान तामिन बचंगेना दमाई थमजगे ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯍꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯗꯥꯛꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯔꯔꯣꯏꯗꯤ ꯖꯦꯅꯦꯁꯤꯁꯇꯣ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯥꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯗꯣ ꯊꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯀꯥꯏꯅ लफू मखोंग हाइब्रा करी मखों हाइनो मखोंग का लेब खर लेब खंग आइदि खंग देखो केंबा अदोमदगी खर ताइसनबम चंगी नत्रगदि स्वाइदा यारोयबको अदुमा अनि सुबना अखोय निंखा तंब खोटपा का मैम हाइको निंखा तंब मुक नुआइबदि लेपोतेनेको अदुगी वारिदो आई थोदोन हाइजर अनि नि को आइना सुम आइना हाइजदोइसे अमना इंडिया दगी तोखाइना ताबा खोटपा अदुमदि आइनगी वांगमदनेबको अखोयना कैमत कमेंट लेजारोय अदुमा खनसी नैनसी अदुम कछु गाइदि तागसु अदुमदि अखोयना सुमाइ तौसि हाइबा याद्रेबा अखोयनाको अदु हाइसे हागन लोन उना तारे काइदरो मदुगा हाइजगे अदे अमना इंडिया दे तो खाइना ताबा खोटपा प्री मजा हाइबिउ कछु गाइदि आइदि हाइजरोइको अदु दुम लेरसनोबको अदु नथब मखोइदि याम सोयम लेरेबा अखोइ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन फै फति अदु अदा सुप्रीम कोर्ट अदु ताइ अदु वारी यमनेबा अखोइसि कैनोमा अचापोछि चाबा हाइते साइबा हाइत्रेबा गुला हावी काइची चाद्रदि हावरोइनको कॉन्स्टिट्यूशन की महावदि खoi लौब हाइत्रे लौना मिम लेते हिदा एमएलए मंत्री लाइरम हाइते अदु हाइ सावरकनी थको कॉन्स्टिट्यूशन याम पीरिए हाव पो यामना लौब हाइते बखoi चाब हाइते लौब हाइते तान हाइते कॉन्स्टिट्यूशन आइना हाइते अम वारी मनिको कॉन्स्टिट्यूशन जो फत्ते तोखाइना ताजी खोस अदुन वारी मन कैनो अखोद कॉन्स्टिट्यूशन दि पीरिदना सिदगी लौब याबा खादे याउरी हाइरगदि अदो अखोइना कैमत सिनद्रे सिगी मेकानिजम जे कैनो सिनगदो जसेंगबदि एमएलए मंत्री सिंग एमपी सिंग लौदोइनेबको अदो लौबुदो हाइतमने फरक ताने हाइबनिदा अदुना लासा कैदा लाके कांदा इलेक्शन की मतमदने मयामना लौब हाइदो मी कॉन्स्टिट्यूशन जे पाला याम लौ याजानि लौरदि आइ खमदा अखोइना आई पल नुआरो खरा हाइबा मियमनने बोर्ड का कारब एमपी नुंगि एमपी हुमजुगा मंत्री जी कनो एमएलए यांखै कुनमुक यावरबको अस मणिपुर जे सना लेबा आइदो सना लेबा नते डायमंड लेबा ओलनी अखोइदि लौबा करिम हाइते अदुना आइना खमदा एवरीथिंग गोस टू मयाम द लोइ लाकादोइनि को हायें पो थादाबदा रुपा 1,000 लो थादाबियो लोइ फरनी अमरे दे लोइरबा लोइरहना लोरसिरा
ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯌꯦꯁ ꯌꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯇꯒ ꯍꯥꯏꯖꯍꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪꯗ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯏꯀꯣꯛꯅꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯅꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯒꯦꯀꯣ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯍꯧꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯇꯥꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯇꯥꯟꯗꯅ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯖꯔꯨꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯥꯟꯅꯨꯡꯗ ꯇꯤꯟꯕꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯕꯛ ꯀꯥꯕꯛ ꯒꯝ ꯑꯃꯅ ꯅꯞꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩꯑꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯣꯏꯕꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯍꯤ 60 ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯤꯒꯔꯁꯨ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯖꯍꯧꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯥꯟꯅꯨꯡꯗ ꯇꯤꯟꯗꯅ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯟꯖꯟꯖꯔꯒꯦ ꯍꯟꯖꯟꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯝ ꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯅꯤꯡꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯕꯗꯨ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯔꯦ ꯚꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯗꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯅꯁꯨꯗꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 10ꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯣꯏꯅ ꯀꯣꯍꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯤꯁꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯔesidencial addressꯇ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 10ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯔꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯂꯥꯏꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯣꯗꯔꯦꯇꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 10 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯗꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯅꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯒꯦ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯝꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅ ꯅꯣ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯕꯤꯔꯣꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯦꯠ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯗꯤꯁꯥꯏड ꯏꯠ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯣ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯁꯤꯀꯣ ꯁꯣꯝꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯄꯟꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯣꯛꯅꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯏꯔꯦꯡꯕꯜ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯇꯣꯟꯖꯝ ꯖꯥꯇꯦꯁꯣꯔ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯁꯨ 1980ꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯌꯔꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ UNOꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯁꯨꯛꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯥꯔꯦꯟꯇꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯦ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯃꯇꯪ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯨ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯔesidencial addressꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯔꯅꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ
sai som da ma haram mado adu de leitre aduga ngachige function sigi sabapati aduga kohorgi chairman Pulindro Konsamna mai valuation pribiro hangi ge hairo o hang banate Pulindro yar ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯅꯣꯡꯂꯨꯞꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯐꯤꯔꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯁꯨ ꯐꯤꯔꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤꯇꯪ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯗꯅ ꯍꯪꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯪꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯅꯥ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ Pulindro ꯇꯧꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯀꯔꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯐꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯟꯗꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯦ ꯉꯥꯏꯈꯣꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯂꯤꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ hangbiyo asina aloi bo aresiko matungda Sir, my question is first, keeping my identity being anonymous, myself currently pursuing BEd degree in the Department of Teacher Education, Manipur University, and my question is it possible to dream of a sovereign nation while some specific community being ignored? I mean, without the inclusivity of a community, is it possible to dream of a sovereign nation? Thank you. Pramanda. So your question is basically from a country we can demand for separate country or something like that, isn't it? So that's depend on the law. Okay, we started from UN Charter, this and that. So the group of person, individuals should show them they are the constitute people. If they constitute people, then they can demand for the right to self-determination. And another thing is that is the colonial power is a colony or non-self-governing territory. There's no question. Recent one is East Timor. Okay, East Timor was declared as a non-self-governing territory by the International Court of Justice. Then UN also enter, and now definitely East Timor is now independent country from Indonesia. Same thing. We are not specifically saying any XYZ country. Okay, we cannot name them, but depending on their history, culture, ethnicity. Okay, that group of people is constituted as a people, then they can demand right to self-defense. This right to self-determination, okay, whether they may get or not, this is different thing. Okay, they can demand. Whether they may got their demand or not, this is up to how they demand, who will give, that's a different thing. Okay, that is the thing. Thagachari umnamakpo loisilakpo ina ngasigi one day discourse asigi concluding remark pibinaba Oja Pulindro Konsam President Korbusu Waikara Thambirnaba ngasigi thauram asida noluna nisingjari. Thagachari ngasigi sumlaba one day discourse on the internationally guaranteed rights of the peoples asigi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ and a former acting chairperson of Manipur State Commission for Human Rights. Loinana resource person oibiriba kogi waza ahum mingona panjatir kasu ai ikai kun butcheri loinana ai mangda timbiribi tongan ba personalities sing loina students media khoi puting phuchu ikai khunu jabuchari ngasigi pangtok chariba one day discourse yamna sengna ayimang dasu keynote address loina resource person singna marik sumna thambi khibaga loina question answer ki tongan ba observation piba sisingba kaya tobikre loinana ai presidential speech masam khaktang mayam khumdai present tawjrige yamna sengna ikhoin hojik nainagtabasi human right violation. For example, the spa is a symbol for human right violation as well as an instrument for the abusing of the human rights. Ni aduna ikona sengna thamjarabata adugumba genesis of the human right violation tawasi masi ikona under the Armed Forces Special Power Act 1958 nasaju thambi khre mayam amana yamna sengna masi draconian law natraga masi colonial law ni maramdi aspagi adugumba magi mamang da leramba adumba aspo Armed Forces Special Power Ordinance the 1942 during the British colonial rule matamduda to neutralize the Quit India movement tawnu dong thamamba yamna sathiba mamu sathiba litrena uja permana ju thambi gi bedani adumba makalgi adumba Armed Forces Special Power Ordinance tagi kogi Labour Armed Forces Special Powers 1958 asi Parliament pass tokui bafom mayam lekre maramdi hariba sing asina laibagi maramdi masi yamna sengna koi Manipur was an independent country loinana adumba Southeast Asia da maning makha tawna yamna koi powerful loiba adumba ningthau kayana pandana lenba bafom mayam ma koi loina khangminare loinana asungba leiriba Manipur pu adumba leiriba 1947 da India na ningkha tambag loinana according to the Indian Independence Act 1947 matungina koi Manipur su hana ningkha tamme adugi koi mayamama koi kare tare adumba 3 August ikoina koi Independence Day declare tongna madugi mayamama koi ngasi pawa tum Satari, Lepnari, observation tongnari. Loina na, assume observation tong nabaga loina na lingai. Adubu 1947 dagi, adugumba 1949 bokta koi isagi own constitution. The 1947 the Manipur Constitution ekimakada koi election tong na kotna koi assembly laire. So far, adubu after just 2 years, sahi ini matungda Manipur bu namdana koi government of India na loksin gibi phom yam lei adubu loksin gibi se kanangmana masi merger tawi koli haina yamna controversial oina mayam ngangnari adu suffer the Committee on Human Rights site gidi adumba leiriba adumba merger nati annexation ni have say very clear oina thamkre aduna Manipur bu namdana loksin khrba matungda tongan ba koi liberation movement mayam ama hanigi adumba independent do regain tongna ba natu retain tongna ba adumba tongan ba armed group mayam ama tholakre adubu armed group sing aduda tholappa galoina tongan ba adumba civil society organization maruina kor gumba karimana openly mase achouba seminar ama tawdana adumba 1994 da seminar ma tawdana koi national chamber on human right da yamna clear oina Manipur asi mani makha tamgadabani
Ramdi my right to self-determination si laigidamni Bharat namna loksin gibani. Aduna very clear on the government of India da matu ekoi the fifth resolution of that particular seminar. High seminar to the fifth resolution da yam clear ina koi India da matu koi right to self-determination si Manipur people sing exercise the way about Manipur people sing Haizamaniko, not only my take of Tenateko, the people of Manipur Madu exercise the way about right to self-determination the door, Madu Matanga, Koi, say Tanaba, Memoran Mama, Savito give from Sumayam later. Adubu, Laxing Pointy, Adugumba, movement Mayamama, Lakpasina Maraga, Madu suppressed Tonanaba, Madubu, Namtanabanata, Adumba, British Natalamba, Adumba Colonel Law. Masagi spodo spana ontoga parliament da muk thamakpa loina na haiba under the armed forces special power ki marumda miot minei mihat mipun mayam amma phakraga thi bakang da khotaba mayam laikre haiba sing du madu thengnadna manipur miyam na matang thengnar pogi wafam mayam laikre dubu kwaiti hena adugumba spa gi mayok ta thengna ki basi koi gi kare hetare adugumba 2004 gi Manorma bu, hoi Manorma mangda, koi Chanu Rose ki kari watok mayam su, like I do not have a mayam like Redu struggle to ba, Tangnaba, the struggling against armed forces special for XT. Maruina, Adumba 2004 da, koi character under the spearheading. Kohona losing the na, Tona koi upon Balupasiam, the Quatan Mayam Torga, Yam Nakanba, Haibadi, Maduki Mamangda, Mi Paraka Pukiba, Hat Kiba. Adagi Pakraga, Tiba Kangandaba, Adagi Lalhoba, Masaki Moiga, exchange Sonapa, no way come to be Namada, a Koki Creator, Mia, Mayam Hatkiba Kotiba, Soba, Massacre Mayamama, Yarango Tontoigara, Natragal Lampelgi, Rimski, Matamdana RMC High, who's in a rim side with Siki Rota, Togiba to Mamian Pun Mayamama, surprising that Satakiba, Marwena, in an army sing a Satakiba to Mamian Mayam Lekre. Adubu, Mayam sing a digimanunda, Koki, Karihatare, Adumba Manormagi, Magi, Yam Satiba, Magi, Mihat Haibitare, Magi Imung, Manung Amadi, Mama Pagi, Mamanga, Parga, Maku Ahing the Pukraga, Kairak, Atom Kangdaba, Aduma Sam Chapa Mayama, Salamatunda, Maduda Makoina Tokiba, Atiba, Natanam Satiba, Adumba, Rap Tingado, Madu Kandarimukta. Masai personal, magi parta, the tuan but no mayamama, capsindana, Madu evidence later about postmortem the Kaita Madugi, sub evidence, Kanganaba Mongama, Tong the Sataki Porti, Miam and Kangre. Adubu, Madugi, Mihatado, Madugi, Mihatada, Adumba, Manipuki, Miamna, Honorable Latena, Joe Badumba, Iho, Angpapang Badumba struggle to repeal the Armed Forces Special Power Act 1950 IDC, repeal Tonanaba. Adam Kongsan, Chowa, Mayam Chanti Maduda, like war, like situation, Navitare, Quaki, had to land on now, the Solam da Quaki, no way see blank pair, Torpudi and Dokna, rubber bullet, Capsalapa, even light bullet for the Capsalapa, Adu Miam sings in a Manipur, Miam sings na, Angpamong da Matuki, Quaki, Kareta, retaliation to Baitare, but face Tonatana, challenging Tonatana, Chowa Dumba, Makal Makaki, Dumba movement, Mayamama, Tokre. Loinana. Adungba momento madudani yamna sengna hana armed forces special powerxi muthat kadabani haramani adubu moment adudagidi akanba chauba adungba armed forces special powerxi repeal togdabani haina monodolmda lakre so far aina laksini badi ngasai sugumba laiba koki human right violation to bagi magi genesis of koi kari haitare laiba adungba demand koi manipur si koi right to self-determination pangdabani haidna talakpaduki dimanado madu suppress tongnapa repress tongnabagi adumba kari hetare makal makha kya ge adumba forcina bayaba adumba draconian law si maruina apply torpani sinarpani habisine ina thamjani bati ana right to self-determination habisi masi ngasai mangdasu kinota thambiki baduni koi leiriba international covenant on economic social and cultural right ki adumba Article 1. Adigi ICCPR na International Covenant on Civil and Political Rights. Adudasu magi article number masagi 1 sida yawni. Anang sai command article 1 na mayam haina bato. Mada
right to self-determination of the people. Means, by virtue of the right, the people freely determines their political status and pursue their economic, social, and cultural rights. Maduna taba ko 1960s daga decolonization kanonaga UN naga lauthokkiba granting of the independence to the peoples and their nation. Haibana singba mayam su laikre. Thamjaning ba point di smai tong the international yoiba UN yoiba dungba mechanism mayam mama ko arm leiriba dungba right to self determination se masi pi ba yabagi mung ado adum yam very clear wena laikre. Aduna haukiba dungba sai ai mang du thamjiki baduni ana ko tungan ba cohort natana adagi tungan ba tai kari haiba tare civil society organization mayam nu su ngasi di openly not only armed group khakta natana ko leiriba tungan ba dung ba yam academic session da adagi natranga tungan ba sio sing su adung ba right to self determination si masi manipur da masi exercise hon ga dabani haibna sing ba mayam su masi koi laudna lakrabani amati tungan ba dung ba seminar khangte natranga discourse khangte mayam ma pangtokpuki posu lekre aduna aina maruina ngasi gi mifamsta thamjaning basi ai yam sangsu ngangjaroi mayam si wabiramani mi su yamaktre aduna ngasi gi discourse asida maruina ina lahoning jengba aina declare tongba pot khradi ai yamna siang ai mayam phomdai thamjake aduna han kohorna committee on human rights manipurna lokiba aduma 1993 da lokiba manipur si Indian annexation tobani merger tobanati habna lokiba dugi resolution adugi war ado madu ngasigi myamna amo hanna madu koi reaffirm tominachi haiba phamsina ai ahamda thamjage mayam kupang du kupiu. Second ani subada adung ba haukiba manipur myam gi akan ba iho mayam ma koi haukre to repeal armed forces special project 1958 che aduna mafam kharada amok masi disab area status si lokhoga adi mafam kharada amuk thamjanba mafam kharada hongto honjin tawba yamna seng na haibda khogi armed forces special project apaspa da yamna politics tawba adu masi gi lokhok losin tawbo ji stage masi miyam na hongna na ba haibdi leiba issue mayam ama diverse song na bi pon ba mong government of India ki police je masi ma koi yagumji aduna mafam mudum lokhokpa mafam thamjanba khochamba du chunate adu ngasigi koi gi kanona ngasigi koi phamiba miyamna admai tawdna koi gi tan ki demand haibati acho issue ka da koina armed forces special project si repeal tawdabani haina tan ki badung demand do madu ngasi su amuhna koi reaffirm tawchi adna handak ta ngasai gi leiriba dum monorma gi matamda miyam gi adum akan ba iho leibadagi adungba assembly segment da aham boina aspa si lothokki bani muthapana te ko lothokki bani adi matungda matam khara koina leroga amok kona koi leiba police station trampana kon phamda amok aspa si lokthoena amok laikre adi amok kharla ga handak inong nong koi dena adungba mafam tarukta police station tarukna kon mafamda amona aspa si amok thamme haina thammi samai tawda amadem lokthokpa amadung thamjanba koi masensi saunhanaba koi masensi khanhanabagi adungo policy ni ana wider singi oigara tampaki oigara koki area oigara nagagi area oigara maitai gi area oigara whatever manipur gi mafam dagi mase maru phangna mathat ki ba haibase masina koi ani suba koi resolution oina haibedi hana tan khiba hana lokhiba matugi koi demand ado madu amuk asigi discourse na reaffirm tominachi haiba phamsina ani suboina I amuk thamjake loinana hujiksi leiriba adungba armed forces special project khaktanatana tongan ba adungba non state actor mayam ama koi machinery haigera natragana koi foreign machinery natragana koi terrorist group haigadra natra illegal immigrants haigera whatever more issue non state actors haibedi not only army khaktanatana natraga koi sipai sing si khaktanatana adugumba leiriba non state natraga unseen actor mayam na su ang phong na human right violation tawpagi potsi sathari maramaduna sathari ba potsi kari sathare hengo yamna sengna
matam khara sugumba irang pulang amma masi le pro matungda nong nong lai kui kui dina adugumba UBA drone bombing missile mayam amma sinadra landarak stang thalakpa haibati nongmai kapsalakna adumba yamna young housewife ama koi koktukta sikiba loinana koi gi moirangda missile kapsalakpa aduga jiri da hojik burning issue oiriba adumba issue haiba tare maduda koi gi leiba mi khuladu da changchalaga khunadu changchalaga mi ani ani ohum mari pura puri koi civil objects singda haibati dukan gumba natraga yum gumba natraga any hotel gumba pham singda changchandra nongmai myam ama yamna sophisticated oiba fly myam ama puchandra masta kapsalakna mi myam sire adegi angang nupi toruk phana pukre adugumba yamna sathina koi hostages oina lokro matungda yamna tamthiba yamna public oiba mongda samaina halambase mase very unfortunate yamna laibak thibani aduna sugumba chi koi strongly koi kanem tobuga loinana non state actors singna tongan tongan ba sathar iba suma thong thokta whether amoy gra a particular community am da habenate any form of the human right violation like civilian singda maruin attack torpa maruin civilian objects sing the target torpa habse very koi khudung na se strongly koi kanem tom thoi habsima ai masima so ai ngasi gi resolution da natraga koi gi kano da dum yahulaji haibe wafam simai thamjage aduga aroi bata aina laksinga point di ngasai gi leiriba adumba right to self determination chi the committee on human right na 1994 to kiba adum national seminar da low kiba resolution haibati maduda koi gi leiriba india da government of india da koi gi leiriba adumba seminar to gi fit resolution da yakiba ada manipur gi miam singsina right to self determination chi masi exercise to holu haibagi adumba thakiba memorandum natraga ikiba adumba application do maduda yakiba wafam do amohana ngasigi mifamna ngasigi discourse na madu reaffirm tawre haibasina aroiba adumba ngasigi koi discourse gi resolution ominachi haiba famchi ai thamjaraga mayam tik ai speech ai tension jari thank you all punong poi thagache thagachari oja ngasigi discourse asigi loisilakpagi tanjadul laujaraga ball of thanks pibinaba koigi vice president kohar oja chandra drone ball of thanks pibinaba kokuchari ngasi 6 December 2024 Committee of Human Rights Kohar Manipurna Chinjariba one day discourse on internationally granted right of the people haiba kogi theme asida ngasigi moderator gi pebinaba haijarubada yabirakhiba kogi mingoina panjarabada senior advocate Khademani former acting chairperson Manipur State Human Rights Commission bu Committee of Human Rights Kohar gi maikai dagi thagatsari ngasigi discourse asigi presided ki phambam langda lengjin bigiba mingoina panjarabada Punindro Konsam Chairman Committee of Human Rights Pudu Thagatsaba Phongdoksari amadi ngasigi discourse asigi resource person oina phambam langda lengchin biriba ming oina panjarabada Dr. Yunam Pemanda Head of the Department Associate Professor Department of Law MU Ojana Thambikiba right to self-determination and its relevancy in Manipur haiba topic asida wai khara marik chumna thambigi bigta oja asibusu Committee of Human Rights ki maikai dagi thagatsari amade Dr. Sapam Dilip Kumar Assistant Professor
Department of MU Ozana Thambikiba topic Draconian nature of the ASPA 1958 and its impact in Manipur haiba sida Ozana wai kara Thambikiba dongta Ozabusu Committee of Human Rights ki maikai dagi thagatsari mathangda Oza Dr. Dhanavi Raisam social scientist Ozana Thambikiba topic People Movement Against ASPA 1958 and Human Rights Violation in Manipur haiba topic asida wahai khara thambiki bidama ozabusu kohorgi maikai dagi thagatsari amadi ngasigi discourse asida lengbi rakhiba civil society organization sing amadi imagi loop sing amadi ngasigi lengbi rakhiba school college MU ki chatra sing oza sing amadi ngasigi live to biriba electronic print media amadi kwai puramukpusu akoi committee of human rights ki maikai dagi thagatsaba phongdokjari. Thank you. ngasi